Ngam Well, the oana was nukewa, Mr. Liban from Kent to San Antonio. The oana los forget. tuwa simtigin kulo Well, long last na sinsiyawan nukewa. kulo long last penangan kulo malap. Kaksakin ki silen sasya, mena sasya kadindaka, siwid perela kaksaklasya, fakat fashnamet, nagipensingi, nga lipsya da kolom ki Mike tumanta kalem, nagade inge na rekmagin pela in kainsang me kataon ngayon sa ngawian na naklasya nagikastan gat, siya eva da tafla ki akketeyac wowo makomako kilen misinga na ki front load singe. We got clue at the front load ye ma singe kimtan week of fashionamit bange. Banarang I'm here with excitement and jubilation in week of young. Kaksakin got game. Nakmaskas taki ba singa ki kechi da okay. Okay. Kulo malap tigin iyan nga share ipel. Okay. Life castle. All right. Comfortabel long project. Hagen long, alle kalem. A share lo daar gumrella ba eh. Kumba share nga eh. Share Okay, go ahead. Abam da wak sa pong eh. Kulansap. Inge. Nga sang una, kadnak na fashionamit. Insang igesem da in cheers wagat fashionamit. Unso konge malal tamnalasan namdahil yaiko fashionamit na ke.
kaksakin katki tuusia saasi inge mena saasia awala lemlister lipan in dagan Paing gawos in wikos in daga inwala kaksakin sa sinkat vakachibile vashnamit akollah sin sienen forskning ke pasana kya to magat dipsela ke onsugo kommadal matagangan pelang agenjel na Mr. Lipan and the Gagalin goes mother gobet gibel singe nangafa ako onsugo to ko kunon aklugan kadem dok translation na ke magat takan na kanak fashiki Mwe Read na misinge ka yok na ke front load si Mwe na ke mana yok si Mwe Read ke wik singe na ke team singe ke o yesi pa na magadak fashila ke Victoria ke kashalan gat mange katche ora ke kolas na pa rakat ada kaksakin gat ke was pelanga organization Mr. Lipan Well, kula kaksakin gat ke mulajak tikin tres ke kula malap ke pela and we might ke KahsInKol lowos we shall lasr in kaksakin gat ke ako wolacna la elsit pe usie pel silashkarin dako when the tikin tres ke rakala minge from lodia ki metu de cheke sie son saptalu sie son saptago fnen dako usie na pa sacrificial atonement chi mai dako ke when na talinga shak penna mach ma tram ke we ke asom na pang shak penna shan Jesus Christ shak penna kisia chi mai dako olla makluk na ko fela pa dako si pakes makinye ke me lesinak lu ke ko me unity kada joana ke lesinak kosh ko kulo kaksakin gat ke re mama ikek lagadin bumet na ko walas Kosrae ina kes makin gat ke
me wolacna God kadin allen na okala na pai kadin sia mas ma yokshpai met pakadin akollah na ke floklan lemo na oye si fan na mai direct gat na ke chingan pa gas molan God Genesis na ke Revelation mataka li me mari chinge ngai alle fin sa nga ka na ka te ya wana tikin tres ka ngai ene na ba ka chalan na ke wa ke I backwards ma ka from lotia kin ke wilu tu ching to nga ke wi na ke wa ko sa ke ba ching kaksakin gat ke el si ba ko la wi fon che ko len ching en ta ke wi ching en to ko be wi she me ma ka ta kalin me ko ak fashi ke ba ching ar slide or ke na ke wi ching e ma to ko me show piang che to ke inge na nga wana ti interest ke fa nge akina to ka na me ta wi me flash ngen aklin me na ko wala ko sa ke ba ching na aklin kom tamtel Kenya, Columbus, lo malap, shepe ruti, finan taxis, kulo, na afate lady, tamtal kimie, nekime chesan lo, kulo malap karsluman, na met naka mataka pe ask, yoros ke pelching, tenal kia kamenan, kulo karsluman, kulo malap. Na si was nagawa, siya taka, shidal ka, somna ke life casting me, in the future an Paing kom sholo man kulo malap ke kum me to go shita loka long be gas mol ke pelching ade na gasolan na ko na ke proy na ke inche shie na ke o ye shi magatash ke na wo shakna battle rhythm jibang soldier fam battle rhythm na vinga taka na ke malan gata na pa benang battle rhythm jigatin taka go she man na taka na ke man na ko gas molan God bread of life or gaslan God na mayung jibadash kenge spiritual warfare si samram kinya ke efisi sapton kos poli la lesmon la wino spiritual warfare na evingatlim oya la Jesus Christ we matamali tutal ngela pel na kaywa Jesus la somna yen le proy Bible akala mimo ngon sisa kengan metigi elos fashna ke oye kulansap laloso when or it must sapta si fosal ko el fatna si matamali tutet nimit ko som ni ken Jerusalem na ne kenga usot mo sang sing mal sang na si matamali tutet ka pa kanem ke mo reach large olutung me na ke sifen left ko mo lutut na fonchi na ke witching ngon man gat pa kadin na mon large ngon man gat pa kadin na ke mo witching na ngain pen kat ke mapayelan gat Bible akala mimo kat papa kat puen ar in tronin kasao na ke kat puen el som na in kasao matale pula chin papa el liki advocate Paita kasam from kinyak pe oditu na met iwe singen pa God ngan matal the third person in triune God God chifan na in lamato ulu papa ngan na God ngan barshin God kai simatalal fungia Katin na pay in lani kwipi God pero na kaya wake was mapayalan God so we can be in the fight pero rhythm singen pati interest kalinta ikesta na siya wiki gas fashion nam singing kadin tang na to allow me gos ngawi kos Texas en ko maswean en ko am kimi chapla singal sima ke ko apang en ko sai chapla singal lo midnight toward me line chetok ngan kat me man te tale fafelen tuste to en la ye kom ash ye en ko maswean KahsInKol was en wiowos kaslan kadin wiowos pang rhythm si may na kadin ash kaya na fin shaka pa kading okala na ke kaslan God siya ulo kayo sumurit may fulo tali dos kitchul lako tukun tal flok ya or malalo sa
Kadam tayo living room proy rema KahsInKol na ke line machine akketeyac kati riti kay wana riti proy ke when bange o yesing efo katarang when shetan la na tagan pushikat lang shetan like pushikat liki mawala na silang gat nara kate ka penna munje pagatash kang kate ka penna na ke in fact na kadin na fun na nesmot na ke floklan lem kata ako floklan lem e vinte pangan ma katash ke nakat patachang na pa na ke sato ka kikiapal shetan e vingom taga ko di dusing na nak ke masaya liki na ko nang jesus let taga na masing na in actual shifling in para kastan gat taga in pelna kayo inakas makinyagan ele floko el factory siya itala le floko wangan met ta le floko niya asakal akkalam niya mata kasi pang imminent kasi mer kisra fa mo imminent it can happen anytime nakat na somon na masing the next event ke calendar machine le ke kastan gada pa utak chaklan met talalfungi mi siya kamo 7 saptagos, fosingal doon nga singalalgos. Pangasam-samin, akay sensiye, last na kipel singa, kata flokon na pela, tignan ta ka na kaunin, alala sin, kulang malap na sila sa ntan kela, yay ko, na ngay ispepela, even nasa ono room, kung sa payama nila, tigin treskal. Inge na, ilmo ka na pa yung sita loon ke, kasi benar background noise ke me equipment tiga ingena rashida lon ma na phone na is taga ira tigin treskal me wo ka the equipment na tala ingena ngasat na rangan na wala pero mga na wala na afakan taga wishida mo tagin pelching ang akina kaksakin kad buimat na wala susay ke pelching pain na wala metia flog na siltigin na Mwe akollah na pela properly na Daniel lo malap classroom at again, kung gulo malap ke pella ka, nga flo ko not, nga na ako ipakos nga, kaya kung tuka pe share, na like, share, livecast lowos at again, tagat na kaya katangon, sam-sam inakayangan, kung gulo malap ke pella ka. Mama Sue, amalan Srui, request sa mga naman, indrag inarawan ng ilang siguro.
kaksakin God ngake yun suka ngake fact pe nagi fact silo malo Mr. Lipan ratakan long Asa nga long. kom sam kun pieng nagi ikastelo me mitigat fast na meta nagi battle rhythm singe emphasis sap taon gos kom alut nagi baye narangan kan usimay na akkay karingin na mayen ngasifelan ke liela ka Naen Kosrae kanyi na mutawaek mangusla me matwe mata singe valen wang lengi na ranga kaksakin kat ki nguikulan tan kulansap kom tan nekias finen state of Washington ngayon ra lawa yesima katalay lo sakflachi lenan matayan na tayin akilin worthlan nesin ki siyausi siyafit wang leala yok pe skap astalla na asakflachi yen Nina mamata ki guys simrange peki weekend na. Now of course our ten show abena ki got the digi people lang eh. Da nagi facts na ki pero rhythm sing eloma. Da kana sis kadin no komang me nakewa makadel esina sis. Amen. Da kadin kan line katarsi clan devil. Na Kaya siyo di ito pangan tigin pa eh. Kulong malap. Na singa luo bange mayen tia un metse pagat meunia ang fok yeneng yengo met le me wal ang kuluk ma lemi meta kalan wilo sing narakadalin na pa kalan gat ki ngan matalal anake dutilo matakape kaya kat meta kade fotola na boy kadin komeng me layak makadel esina sis na len kolugata ka kade ka in line met lokal lash ke safla yang kade ka india layak na lagat pangun belsinge wangen met on our site kat pa beljak na wikat na nakfakerat na kan laki met siok na lash ma fastiki kat ka financial constrained large or lagat kapin falin na kan katle basis para katta ki kastan gadin wikat ki magatash ke kaksakin katla katta ki duja singen tawak akikadi kan fast na ki malutu chimay da kamsing yan siya yok na katta kan front load ye may nanakkiwik na phone singe inusipe introduction ke kapa singa na taka sila Mr. Lipan ta minitol ngul met nge banga mo fale taringe kat fale in na akalemila kat ki mutawaek ki katawuna na sherry ko usma uchak petarian nakmanas kaya si makuskan wikat ke bange ingan click like nga idak petsebe ke alulars Seattle kaya nga akollah pengan display ke medium lock ngayon message mata kaya ke alumet or Mr. Talenshu son the lena ayepe ke bella ni tawiye tamlel frank alo kaya lusipe very emphatic bold na shiwashin fakakekas kemulitu chega na ke Mr. Liban gom taka ba kalemi yeneng nga ke belan dawi mangen kya sikat kaywa kadin kain siesin si faka kospelan gada na sin met plasha ngayon as generational cap si aski kana ke ip na ke language pe malasha kadin syuk mamay sang awian na naklasha kaywa kadin kain alena siesin si fashnamet ke mangen ara lasay alu pe ke sandria anak kalimilo fin kadel wangin ki mga tarang na kat alena falen na ke ingenikin dale langan kaksakin kat ki aslowosan kewa ngali si kamen ngan pe welcome siya tamlalasan man na finan syntax nanganakilin ko was ngamit si ma batunga tagatukun ko makalimye astal broccoli na tanyilan pa namda shuwa simmer ngalal fungiman syntax pe bangan fin Syntax pangan. Syntax esordan
nickname siya ng Mr. Liban kumisam siya kaya ngayon. Rostan. Rostan, okay, Kyle. Aşağıya 5 filan Missouri. Fort Leonard Wood, Missouri. Klo malap kaya asluusan at lila na naginil da kaya mit na siya mo siya yung mga din ng acknowledge bange ebis wild tour siya inesing associate siya kumita. Rudy, Shepe Rudy Bangen. Okay, damdal siya Rudy. Santex ko. Santex. Na ene kuang bange Kimie kuang mau. okay Jerson Luke damdai glomalap glogi uja klosan nakmnas fin malala si wiowos nakmnas click like ka share in magwis wikat be sa palik na network klosan makastan kat akketeyac na skill dusinge i-flash kaya ba kadin kain awian naklasha sang tafula lashma kat breakin ma kat papalan wikat kaya. Now the rings done na always good to see you too. Malap kita ko luman be. Inge na katanda transition investment ke mama katakin ke o keltu singe. Now siya igasa singe taga flow ng balance Mr. Liban len kain prailate uskat ben investment na fa karangin ma siya duo arske background na evine kain na ngayon Paing Mr. Liban. Right, okay, Kyle, here we go. Mr. Liban, belang Aknasnas in praile na kandak fastnamit. Kal digin kong gulo malap ke communication la wiung master communication la ngina namnas betlash wana fako kotsom igesla Brooklyn line lasha ke se proe na en komash wan namnas we got pin up proe project finne yo kos namnas we pin up proe kat proe ke belchinge LEUM got flatna lash kat chui malap ke belchi kum shil pe shina shishkatin nasium kaksakin ko acknowledge kum la kum kat flat fan na lash wang in makan ta committee kum wang in makan ta tuku kum phone line managewa wana cash mo lo makalim kum alpha omega managewa in kasha fel arshenium managewa in kasha fel kum kain nanak in the palm of your hand kum sham na rela managewa in kasha fel ke kalom ke lanmet mitlom ke cash mo lo o kat flatna kat ka ita la wang in kat shayum kum kat mo si fan na lash kat la fungi kum la kum kat la leprem kat la shake up
katlan met nukewa. Inne na kon kos kumrela mas mayoksupe met pameta. In lomom, in the image of God, created human being. O God fledena, tersak te keshe pensiakos ten lash, da ke garden of Eden. Kom na lang si God, mitiki pena kumrela manakayo. Kom na rela tayin kenikin molds ko. Mafalle na kadin kaksakin ko, me pasnas yung pel na kayo wake mold sing. Lela managawa maganak fresh ke belching into ke kokolan ngon no mo kat flatna. Ikesh na in shares nga na siya nan kas ke belching. Esin na shares mapayalom magana. Si was lom. Paing wolom. Haru lom. Ingenigin lang o yoktigin na kayo kas mo lom. Kat flatten na kat fototole. Kat continue to miss the mark. Nake wala na lom, nake matal lom. Kat matkuluk. Kat ora o ye pakantin mate fast fall na kaya akoklom. O kat ito lalalfung nila kum kat mateng. Kat lang si kat pakotin. Mayin kas mo lom akalim ye. Tatausin lo som la. Masaya, when na tung Jesus Christ taga isus la Bethlehem. En wakifin shakshin inak fasila. Akalim na sin felon, na kayo. When na son 360 nakalim ye, kung lang si felon. Na phone. Kung may siya when siya fanan to. In moligatla. Naragat pang na siyong kepelsing a kaksakin ko. Ito la wang in accident ke o dutusing. Kung na nasila la kadindaga, community kat, kas mo lom kepelsing a, kas makinyegat. Nakefalok, lanwan na tum siya matlang ulas. Ila falok o wena, ila kalamya na sin matamalutlot. Kat nikin falok lala, kung magay na ito. Rakat kaya fe malalap. Mutawaek ke taliksik na tras nike met mata lars na manas ako kat na kayo. Kat proy kat liksik na tras klik ngul force, klik matan force. Nina papa. Si fin xiao na kayo, xiao shirik xiao lalap las Kosrae. Kat proy ka met kol las pe. Mutawaek ke local government laws, state and national government. Kat proy ka may laws na kayo ke churches laws, finan Kosrae, abroad Kosrae. Kat flat na lang si kaulong ke ngan no minawi na naklas ke pelching. When naklosi saptatoli fosing lakos akalimye. Kading kalim ke la Jesus Christ lang si kat na kayo. El tagay nela atone, ushe sacrifice finality je may taga islam makuliklan fail. Ragat proy ka mitlas na kayo wakipelching. Kat proy o kat flete na ke mitlas mamtain manas lalos, mamtain lomono ka lomsilos ke pelching. Si filakas makinigat o kat flete na la Eurom wangin maupe. Kumpa master of healer. Nak manas akketeyac, akas makinyegat. Lakum sham na rela manakay wan ka sa fel. Kumalle ke katin lalal fungikom. Tisar lom pa kon moligat le. Kon wi mat na kayo.
kung taga intercede sa payama when na tumakalam yaktari. Arkebel sing akes makinyikat ukat flatten na. We pemet show lar mom tape ke pamphlet makum rana shelos ke mit show klalos. Si bakes makinyikat la room one mi siya. Kung promise mo mapatpat na shelos na kayo wasila lalfung. Ukat flat na yok tingin na kayo. Kat proye ke mit lar masak nam ta ke show na ke sikosok man fella sing. Masak na enslaved na ke sinful nature sing. Kat flat na manas. Purong o proye lash. Ak forsesjen yes taga din flot na room ke pelching receive Jesus mittige patle pel. Ak forsesjen na laklash. Taga din folla aulia ke pelching isel Jesus mittige patle pel. Kat room wangen maupe. Nas purong o proye lash. Katin siya masyasalain itala. Without you, there's no life. Now, proy lasha kumita tari. Kumita ininalan met na kayo wa fella sing. But Jesus Christ. Manel magay na pa isang el magay na pa kayo nila makulukman fella. God, na manas na siya na kayo wa. God true malalap ka man na kayo wa. God never told la kan ikom continue in place God. God true malalap na manas litikat ka din manage ka steward placings mga musye ke show large ke kawak large ke financial fitness large ka mga owners anin mata large mana kay wang ito ko yurum me. Agat kaya malalap litikat ka din karangin oy lang silong. Kat flat na kung kat matal siya. Itigat ka din mo din matal. Yok tingin na kayo kadin mo kin wana lang siya machisya siya akfash la fin shaks. Kat proy kaksakin kum ke mana kayo proy ginin chisya sumitang lash. Amen. Amen. Tingin. Steliban kumli lamalap ki me kashalom na siya ki pray ki tu singe ya tu don su kong kumda kliti loman nga sit kum translation choir ya ama un su kong maki wo sa siya
Nagusaklinan, gospel choir bangan, golden voice slash lumalap, pelangay, nake, akollah nuke ke, from lot ke, malutut ke wiksing ya. Mr. Liban, pelangay, Aknasnas. Tingin kong gulo ke programming kesla. Ke wipena sipena kalwini Srui lulap ke Arslan mat nagaywa ke pelsinga. Kada sumna ke may lututo, tawana nagawa week sashi si bang kada usi slide si may ka Sifac ka force may uskat ke week singa. Namnas kan usi tuku nangarala outline mangan fact me topic na ke week nga we kasi kunokan we outline na kada somo siya Mwe Read. Mwe Read pa ito ke siya son sapta luo fosi na ke on course. Na siya siya son sapta a course fosi na ke singalit course nga. Pero ke pwede nga akademya mga na kung we pena KahsInKol na tasan inu siya pa pwede na tuman ni kesla akollah. No nang akademya nga efin pa pangan katash ke me shakpanash ke spring quarter unit aklu pa katash ke nga wanang akademya tingin kung kanya slide nga kanya mo Algalam, lumalap, first minute. unit aklu siya pangan Christ mo kasi fallan na nasin na kaywa na wanang akademya laysin on course na kaya pa katash ke nga laysin ako on course pa Victoria akketeyac kaya tigin nila sermon siya el tagarala me Sunday school na kaya nangataga wiowos ke alunitawi na ipapa na nga pedal rhythm siya makadataga na kaya in week na kaya in oil lang silang God laysin ako on course na nga nakadawusot outline na kaya laysin na kit course rhythm siya pa panapang wana lakalam niya pa katataga from lo diya me laysin na kit course siya nga siya Shenmi na kayo wa finan Kosrae ka Texas ka Seattle area ka na Conyers Sunday school singan dal na sano ni ke Shenmi na galfat ka akketeyac KahsInKol lowos sa siya me may akketeyac ki Sunday school ka mante pa tigin nila ka Victoria na ngayon kaya finchak ngan shukya pa na karala pa na me akketeyac na wu ko pa na akketeyac na wu wa ko malala ke Victoria we got close la pa nga katinta ka from lo dia na lutu fin mo mo ka ka usis ko na kon na ke mante to stay li ma akketeyac ki na ke Sunday school si ma from lo dia kingen na pa nga rhythm sing pero rhythm sing ka dinta ka kalim na pa Thursday Friday ngayon suka me team suko masamsam kinyak yok wana tigin tres ka lala ke Victoria na team suko ngayon alwera pastor to ke sermon eral pastor to ke shenrio team suko ngayon pangakuna ke malutut singa tsaka kin somon pa ke into act yok ke pa si mga taga na Sunday school na kat maintain team kat samsam kinyak masamsam kinyak yok ke wit na phone singa na yok si pa ka din loin na ke me topic na ke kota na phone singa ka kasi topic na ke kasi laysin na loin pa na ke marit nga man pangan pa ito ka masaman yok ke topic ka marit ngan pa tigin tres ka lilis la ke Victoria rela sermon sila na kaya nga uta ka wichingan karing na nga nan rela front load singa akketeyac masimay ta ka saman yak ke Sunday school na Tuesday, Wednesday, apro na singka. Then siya masamsam kun yok ya witch ngan rala si sermon na kya. Na ito kasi yung alu lokmit. Eral pastolo to ko may tar finance text kesyan rio. Na ngayon ang schedule pa nga may Sunday school finance text kesyan rio na mga rang it's the rhythm, it's the better rhythm. Inako yan ang kulansap lakti. Ako yan na pa nga
ukala ke small land God when pangimasing we are in a spiritual warfare. Kaslan kat mo kayo na pa usi o yesing na mena yok siya sa samkam kinyan Christ may kisya in Aknasnas. Christ may kisya in Aknasnas. Laisin akit course ke unidak lu ke me spring quarter pagkatash kanya. May reaching ka ke siya son sapta luo siya na ke on course na sapta course na ke sapta course for siya na ke siya it course. Ars ip akos may ka ke kate samtong kin enough near future. Tabangan kanon mutsya. Readom, pero readom siya bang. Mante, pay akketeyac makuluk lash taligi kad. Ay siya lang malya, fossil na kaya alikos. Tasakta wana tikin tres ka lalaki kaya wiktarya. Kata from lo diya, masima Sunday school teacher lowos nga ni akketeyac shenriya. Man kata usye, aram usye nga, lalu tu, kata ko akketeyac kunakon na kemante tuste, kapashi makata akketeyac singing. Keyword nga pacl rhythm again, pacl rhythm. Kaslan kadinalle, taga kadinalle, kyalam na pa ila, meshi ka traman ke, wik na phone singa. Na ifin kumde, kunakon mante ni ke settingan. Kung som ready mga ni, taga pa na kapash na ke masi kata akketeyac nga. Sunday school singa. Mana ke wata ka tangal si feshi laksinga. Christ may kisya in Aknasnas. Christ may kisya in Aknasnas. Christ the atoning sacrifice. Christ the atoning sacrifice. Namante abangan. Katliki amangan pape na ke KahsInKol tumangan. Taukoy na flash. Fong Mashikin na ako yan na ke malutuchim singin ne. Arshikte pengan som merete lamangan taf. Ngam tarang ngakita ka rete lang fon na mantini ke siete ke ekon Henry na taka na ke malutut na ke wik na fon singin. Nga na ako lang na pa na ke me kakketeyac na siya ke wik na fon singin. Na wana nga faga. Oil lang silang kat kita taka akfashe kunokon na ke mante tuste ke tutudengin itu. Now with that being said, katsom bangan, shakna bangan, Christ magkisya in Aknasnas, marit siya bangan, kadakalan niya tari, Kisac siya bangan, dan kaya ka malawi to yak text, nga, ilmtek, me, practice kaya ikaya fano, kas Kosrae, kaya da sumnira pastor loto, matlash sentex, nga kisyan riya. Na bangan, namnas bangan, Paing lang siya, tiya takat, lang siya atau lang sikat el sapay mawen natal takat fakoin age nanak manas ke makuluk lash kel sibaw kalwini Paing lang siya tieta ke lang sikat tiekat lang sikat to lang sikat el sapay mawen natal takat fakoin age nanak manas ke makuluk lash kel Pangan Kisac sa, akaya kung kaya wik na phone singa, ako na kung tuyak riti, and kumashuan ke Henry. Na Henry ang pangan, ligiya, mantini ke siyate, kunokon na ke Henry ang pangan, mariche ben, Aknasnas ke wan natin kat. Aknasnas ke wan natin kat. Na ifingom dali commentary na ata siya, taga asla sinayam tolu, kat nakalwa ni naman, ngayon, bangla sinayam tolu na ke wik na. Commentary nata siya pange, because Sunday school teacher, was na gawas nata, we teaching, well, minister, if you want na to, kung kayo noto ipe. Talay sinayam tolu na ke wik siya pange. Kunak la siya, mwet LEUM oana God, sakluk. Kunak la siya mwet LEUM oana God, mwet singan kakketeyac, akalim na kikas merikila. Tagadin fact na ngayon na advocate mo siya may LEUM oana God. Kakketeyac, kumali kalim kaya, kakketeyac mga metagal, connect na, as may siya fan na lash, kumitatari, you should already know. Akluo, kakketeyac mamoklek, yokshibayin, kisya lal Jesus Christ.
me motivate, me significance na ke kishare lal Jesus Christ fin shaksine. Pangan la sinam aklo singan. Tukun malutut singa kum ene na kun akketeyac o yesingan. Naksigan ko, instead of waiting for the next 6 days, sano me Sunday school teacher lo may akketeyac ke senria, KahsInKol lowos at liki ke mante. Controller la we picture na lalapsi. Fash, long kat me kunokon ke mante Tuesday, long kunokon ke Wednesday. Long kuno kon ke tosta kung som rewind ya akketeyac marik ke Sunday school singa front load pati interest ka lakalam front load ya ki katin ta akketeyac kas ka kuno kon ke langan tana picture na phone si sala kung som na ke senria tikin perle ka tikin tos fele matu litia ko meta tario ya singan kayan ko maswan tikin tres kalma litia Seattle na pangem o ya singa pero rhythm singa manchi mat ko na gawa KahsInKol lowos at in akketeyac kol na kayawa talik natas na kayawa matlas na kayawa finan Kosrae pange audience singa may makain long Kosrae ito la me Kosrae ba ikekta na siltikin tres kalingara len na kayawa na ke oya na kayawa marik na yokshupe kadin matan na maintain me rhythm siga tashken aktolu yokshupen laisine maktolu singa takan na tolu in kanikin mol kun sieson saptalyo foson kor ke week Sifac inge fingat mol na ke week Sifac inge somosla tolu makum kain kuna ke fosingan sieson saptalyo foson kor na sieson saptalyo foson kor patengen Katena mwet Sifac mo mwet lan God, mo lal enenain, oana mo lan Jesus Christ. Long lesin maktolu singan. Katena mwet Sifac mo mwet lan God, mo lal enenain, oana mo lan Jesus Christ. Na lesin maktolu singan kung sukat tolu oya kan kenek in molken sieson saptal luo foson kors. Katena mwet Sifac mo mwet lan God, mo lala in oana mo lan Jesus Christ. Na me mo lan Jesus Christ, for example, what the kakakaw tolu early in the morning el sumataparoy. Mangan siya mga mut kung ano na ke next week. Ko Jesus Christ mo lan Jesus Christ kalim la Sifac yang lan God in tan na kayo. Katera of kaka din Sifac yang lan God in tan na kayo. Siap ngayon na insang ipaktolu singan pangat. Na messi pe siya genek siya makan kung non ka nag siya son saptalo foson ko rinakaye. Takon na kung mata mulkin oyalan lime Jesus Christ. Napayta ka na kemulutut siya nga. Lang siya pa siya. Fingong fa mo kung etal Jesus Christ, kumin ako mo lang siya. Lang siya nga taga yok na kaya me, la mwet, kung mwet Kosrae, kumin ako lang siya mwet punlap. Mwet makul. Mwet ponpe. Kaya finga mafinpe, ha? Nganan na lang siya mwet pilyaw nga. Kamwete katafod. Kamwete sangan kata. Kamwete finsos Stefan Chakya. In other words, long siya machisya siya finsak siya, fin kung may Christian siya, kumina kung lang siya, mat nagawa. That's just part of the deal. Bakit siya tindaga, fin paingin na paila kung makumol kun malang Jesus Christ. O yan lang Jesus Christ. Masing pa yok siya, tagay may lang siya. Ngayon ngayon, esam niya matulong at kalamin, akfon niya lalay si matulong siya. Nandagagag-proil, tutang yung met. Nanalisyuk ng sisisla kaya ng God. Nanganlang siya. Na masyak tulungan, na masyak tulungan, if yung kumsik konsisla kaya ng God,
byproduct lan ngon in metalal fungisye pa fa ko ya long si patagay meta na kami morning no na pa mo wana pa pala siya mo na wana nga kalemya si pa ko smay taga kay me malutu chenga kung kali kaya slide nga ni nan pen na kung liki som periti pa bal tuman okay ipse me da pangan source lan mo sa siya mutawaek lan mo sa siya singan caching is the one commentary akalemya nga mo the source of new life the source of new life na ke katlangas lang source lan mo sa siya taga ke ipse me da son sapta luo son sapta son siye son sapta luo fosina ke luo outline jinga de cash kompe kom som riti siye son sapta luo fosye mwet iwe she large advocate she outline jinga fingo mo makon week na fon jinga sang kuno kon ke mante tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday by Sunday kom som na ke local church lo man na makula tari man ka wa give you a good picture so you can interact di ti mat class ngan pe ate fa mga ito mo wang na pa ito lalipan kataro na mga akketeyac shin shi ngayon ni no pa kasuluman ipsiak liwa pangan may akketeyac mo sa siya siya son luto ni na kawon course but the proof of the new life the proof of a new life napapin ang outline niya kitari outline siya pagkatagay akketeyac first by first nakatsum na ke marichak lungan arch maritlu ke maliti siya pangan marichi me da pangan siya son sapta lu fos na ke on course na fos on course siya pa ipluwalik katalik na ke ipluwangan one standard lesson commentary akalemya nakadasum na ke marichak lu at tataka ke me siya son sapta a course fos siya na ke singalit course na ipsiak to liwa pangan oret malan lang siya love in action taga ke siya son sapta a course fos siya na ke singaluo ipsik luo pataga ke ngan si fenanon ka kwan kat initiative lan kat lan supaya mawen natal in moligat le kada ka akketeyac mangan na ipsiak ta siya pangan ito na kalim siya ito na ke standard lesson commentary na certainty of knowledge siya son ako siya to ni ka siya lit course pangan ako sma katata mtai akketeyac ke belching afin changan wana tin critical akketeyac nalle fall dal pipe leben nga va mala na kulla belch mga come short la to ka me we got akketeyac me ko got kayo to when na pel kayo ena na introduction siya na introduction siya ito ka na ke storylines ko we context lan maritlo ka takkalan yan siya son sapta liyo fos na ke on course siya son sapta ako fos yan na ke singalit course course liya tayo breakdown man outline siya na ngayon resum na ke introduction siya ito ka na ke me sham kunyak me section simple siya kasme ka mo surprising simple na vingom liya ito na katata ka fact introduction siya kung kain liya na pala ifo pang surprising simple may akal loot siya ko may loot na kaya akal siya pang na kung may kalim ke tukun nga mutay kakketeyac pang mutawaek siya may siya nga Shaksin lan guys akketeyac fell on a phone. We saying shaksin lan guys akketeyac fell on a phone. Katkan liye na ke kumsum na lam share niya na shaksin sa gwash. Ka ore makinyak pa na ke kalyak Kosrae ka kalyak pa na American wala kumsum na shaksin sa gwash ke it's stone.
Srui da lamayak na ke shal, mwet ne shalai na an support kom kan nie ke me freeway arch freeway kom garage li chaksin an penach display. Na kada bela ingayen bela komedi mwet or makin na ke jewelry nukum pena entrepreneurship ke palos kan gaiwalos. Now simple thing universally when I display fell on a phone. This is a surprising simple. When if you got some like Israel and Shakshin and Labang. Fact see my akketeyac fell. Mwe Read Nakela Shakshin Mwe makanyakin akreo e winia mwet akketeyac makuluk kepelan mwet roma. In other words, instrument Shakshin to morek makanyakin sang wini ka akreo kini winia pena notorious criminals kepelan me Rome kepelan me Empire Rome ke losta me Ruly fail in Persia. This is a bad instrument. In other words, if we go some near context like it is used for notorious criminals in support Finchak na liki an kayo meta fashli ina bang natin displays nga oana akketeyac me Paing ngin or makinya na kemme osum na lomalyo ta na pang sim na kengo palikiaki kom sum na ke me kalyak nan ta pa likiaki penan kengo ko kom sum na kaksakin ne ko shlaya ta banan ko kom sum li metalan no makumsyun ke grocery ga restaurant ngan tal kata los ni kumpen across ko I think that originality la that's an instrument to crucify winia much notorious criminal. Sinan kay psingen. Na ke masi makatata ka liti na ke lang si kausilan ka. Na fagane instrument sa kunge ta akketeyac en na kewa. When na si akal na ke lalfungi maliti lang si si mol sasha. Having a long outline si makatlikia kay ipako siya. Me source lang mol sasha. Proof na ke mol sasha siya. Pasyakshin sa kong tagal kaya. Pa katkanya universally tagal na sin matlal funyata na tagal kaya lang si may itaga akketeyac kay akos mga akalamya. Fakane instrumenting kayak singata akketeyac en na kaywa. When siya akal na kalalal fung maliti lang siya siya mol sasya. Natup na kaya kisinjak sukungan paita ka na kaya malutut siya. Misha lang Jesus Christ finchak siya. Pamalit siya lang siya. Lang siya. Na lasing context apang storylines ko apatakain capture ye simple siya. Kadal moing na may luchi na siya or makanya kangen ta in the first century na siya wolacna katsifen na shuang na fin fanya na fin ko itakang na fin Shakshin sugungan elan ship wanan may kuluk siya chat na wan makuluk lan el som na fe leni la makuluk lash kasi ben lang si kabul lang na siya naragat sa taka na galasing context nga na me Mwe Read
Mwe Read lasr taka ke iplu nga taka peril ba siya taka ke saptalyo siya taka ke saptagos ngan laita siya mit lalson wala yang sa siya pa tram kunya pangi siya laita lalson laita siya mit laita siya aklu laita siya aktolyo in Marslon general epistles mar tram kunya ke New Testament. Now, with that being said, katito pala, el somos la pe me, gospel lalson, kasid pe, Book of Revelation. Na section si ma, leta si lalson nget, patatyang na ke pataka kalim ke me, da ke me, Hebrew, James, CLU, Peter, 1, 2, 3, John, et Jude. Section si nga taka compromise ke me, leta al kusngan. This is just general knowledge. Ngada la kos kalim getari tangake follow nama me stand up listen commentary nata sa liki akeng. Leta si luo etolu lalson then alle explicitly fact la son pasmos la trakta early church members talita la son pena tal sang pena wana matal sang pe smos la mo el pasmos la gospel lalson. If you got din ke faction na ke compare na ke malal Paul niya Paul el taga na liki nga with saplal Jesus Christ el sa payangan sumosla laitang na ke compare na ke laita siya lu tolu tina explicitly fact la son trakta akketeyac lain pasmosla. That's just menge general knowledge. Laita la ashu started kad wana nga kalim ka nuke benama Sternal listen come to akketeyac. Laita tolu inge arulen of toto. Siya luo tolu. Somonyak, masam kunya nge somonyak mirror ben ama sim like a gospel lalson. Allow siya evidence, allow siya kapa na ka siya kading fact la. Rider siya fan na pasam kunya son, the beloved. Na wala nga kala, siya pa na channel knowledge pang. Nara, our son luo pa siya, alle samsam kanya kya pa pala. Ina kadin alle shalit son luo, nga niki son siya masumasta laita siya luo tolu, we me gospel, we pacl and revelation ko, fakya. Me samsam kanya son the Baptist, or it must siya saptal megos. Son il the baptized kekov, ainlin ikas na farja ko was if baptized king on model. Na son baptist ngal taga na strictly na makunelingan. Katrangak fosyak son the beloved apostle singe like son the Baptist singer. Menar if you got the line like arch mix up ke mang ito katin tralik alak woya inge na katin kalam kala. In a general sense, our son told you much from the New Testament. Son Baptist, na son siya ba son Mark. Son Mark, katram kanal ke Victoria. Ka wit na tari na ke kunokon nga mo kunokon si ke me Freddy. El pas mos la gospel al Mark. Son Mark son singan patawala Paul mwet siya ya sum na ke missionary journey siya mette John el flock liki ara Paul el dinal the line na sil. Nataga akketeyac ker or masingallo fo singallo. Ke lakene mawrek na silinge elsom na lom sil Mary. Nini kiel John Mark. Yen met pas takani we takani way abroad. Na wana nga akalan minge ke tram kin son si mas la laita si met laita si aklo laita si aktolunge. Gospel lal son we fakya nga kadin na let distinguish na pa ila siya son singe. Nakatandi na ke writing lalap. Katandi na ke sium lalata na pa ila explicit ilale me shela liki me mwet. Na wana nga akalan mi penga laita si met lal son gospel lal son akalan mi kalim na la siya mwet sium singe. Ilai witness siya na ke mo lal Jesus kulansap lal. I read the forty cash in a let we shake out singing. But you must later she made. Lu told we gospel lal son, we fakya, the academic son she for singing lacos. Cash eleclamed a matain mastro, she's like on
ke kalanya paye katliye wolana shaelish keshpenel when she found na din papa na metimas mo sanga elai witness she na shen elsha etaga akwashia shawangan makudukla sapta she ko son she sapta she foshena ke tolu akalemye pe kachum na she was ke kashin mol shana na ani ke mutawaek ame kat long e kat sifena lie ke matash au kat lie tari e paus kalye tari ke pelche mol she kain lie ya kat wilie oinge kat kaskaskin e shaman na she was ke mol kawul shema an yurun papa shakalam yak na shesh Masha kat lie long kat fakak pen na she was the goshin we kat chang ke mol in she lasrun papa erun Jesus Christ when natal in other words kat ka lei kwe in fact la she son singe in me in kalam ke la eyewitness as a matter of fact bible is mon mo me Belgium Jesus la somora special assignment la ngan James John epide paleusa Metolungan per ke transfiguration la tara mega trige in akalim la masim leke lata simet lata siaklu lata siaktolu gospel la son we fact nge mata ka rungad me of course ene na pa kanin la fungina shram ka sim la lan me sim singe wang na may mata fung leke when kadata ka na tok na arsh with to yak line kataliting na sonil tas mosta la ta shemet in actuality sa topen kat sumna ke me if in compare son sapta longol fostongol sie we son sie saptal me gor fosngal to du gadin die la arch me purpose statement luonge kada ka really fos lunga kala me da na usu penalchipe lan simlal son la kala me ke son longol fostongol sia kala me ta sakta mange simna da go os fakkain la lalfung la Jesus Christ when not in God at ta ke la lalfung lowos in el go os fakkain e small pangan mission statement purpose statement ke simlal son ngan eli witness sales most na mga me in sim na the kowos fakain la lalfung la Jesus Christ when not in God at the ke la lalfung lowos in el kowos fakain e small na me pero rhythm chega tram kine pieng tagaton na foundation ma KahsInKol lowos arshkepa kasmon matagarol son was the beloved me apostle pa me mutamalutuchka ka mit sapsimal long che ya ke mit out of those 12 disciples go apostles out of those 12 Jesus el sila matolu in maston singalungan son el wisi el wi matolungan James John and Peter akalim pienga now out of those 12 el pa ite not the beloved the disciple the beloved apostle now purpose statement lang yung akalim na pa el ta kain akalim na sin general population na ke la Jesus Christ pa eushe mole eushe atonement sacrificial atonement el pa ito ko propitiate ko inkaniki way na ke makuluklan fel statement purpose aklu to ka siya son saptan me verschil tolu akal me ngasimus maingin asiwos to ko usfak ito la mol mapatpas asiwos au ko silalal fun kainen when nating God nakataga pa na akalim me keyword si mataga ke diti wo wala tikin trace kal ka wikta far na walal fungi pa singe pa unlock ye placing slan kat na sin met na kayo She'd better go get Shimlal, Academia, John Gospel son Tolu for sing along gosh.
mwet na ke mo sil lalvung fa is mun mapat pa so lalvung sin yok shbe kan le nero ye na ke sium lal son nge shalik sium lal nge lagal son baptist shalik sium lal nge lagal John Mark tanail tram kin long se kaul chilan Jesus Christ bakalmik fin shaksin siena alle yo super kan ni siena na in sium lal nge pa akademia ka force gashin I've got something like that or in general knowledge like me context ka tram kun me so el somos la person sin la kos ke volen sasha our feature ke sim la nge cover 1/3 ke New Testament ke volen sasha 1/3 out of 250 uses ke me cash creek singe ineta to know ineta John alert makin ineta ka to know ke cashing is over 1/3 out of the 250 uses of this specific me Greek word singe na ke cashing is about to know ineta na meshingen ito ka pa na ke special pang feature siya lord makin na ke sim la ngayon ka wana na le shell may sim la ngayon shell la liki may sim siya yung manor kasi lord makin ngayon wana yung tala usiye masi ka din ale tala ingenikin mo so ko fan na pa ito ka ke me advocate siya ina ka din ito advocate siya usiye me målsing. Lada silal son actually be masikyake lutiki giap nga chambram kin belso somla. Controversy masikyake first century church. Ke oyelan Christ ya mollan mit Christian. Ars lutuki mataga ke pellal son aral samasta lada singen actually mangi. When I na metlalal fung mali concept si mafa mo manakaewa speaking materialistic or by nature makulu to shakta mataga ke ngono by nature mawu loin na ke faction in benching is on li lutiki ki apne academy mo if it's material thing kalme kulu evin to ke rep malangon ewo na evin katlia da na simis la kasi na worship em liki kiap singa na kalamila na kalmean ba metlal fungane fully deny that Jesus Christ came in human flesh na si bangon Kelie saying katama ito mutawaek deny that Jesus was both fully divine and fully human. When make lutiki kiap sing fact mo material stuff materialistic stuff in makulukse. That's to include munun maitse material kalme munun maitsingan kuluk. Naro in Belgium met ngan taksipanan ka na ke la Jesus Christ el takalaman maitsi kalme el kulu na bangay lutut kikiap mat sonil ke siumak kaye pe ke laitat shit met lalingan na kalme kataselo siyam tak in nan kala ke Jesus el taka fully human conceived by the Holy Spirit born of the Virgin Mary el material se kalme Jesus il kuluk apat soni la la kalimila mo you need to know la moitse Jesus nga el katsi fena wangan makuluk lal el takain mwe ka advocate na ke kuluk lan fel naro yok chbega din kalen ke machim me context na ke historical na ke literary context lan machim nga inta kana sikom la katte ana
li mga sivenausi makut connect na kaya masim na tari. Kadin na pa kadin pronouncing kat usielan ikas na siya me kanmen laetange me shibeshira sonil to smosla mangya. Na pangan siya shipen na yoka. Eltagan refute me actual sila kanaus la luti sa tawangan. Tammo wan makuluklal Jesus Christ. Finne manol wan makulukya. God may pa patatyang na kaya makulukya para eltago. Eltagan actual sila molin ngon lasr. At molyak ng nasya mamisya nga. Now with that, outer space, kada di na pala, siya kersiya kaya kada na vida na pa. Munun may damtak na tike. Nara chisel taga naman may siya. Len taga laman may siya in akfasila kapalano fon na oye mamay siya molkun. Len som na ke finchaksine. Inan wakiel. Len isla makuluklan met na kayo. Isla misha sing. Now with that being said, pangan me laisinem tolu ka pangan outline, pangan laisinem tolu large, pangan me storyline so kumataga ke introduction, we literary historical context ke like I say mitlal songan. Now we do it like this from Lodie, kuntaga sipa som rewind outline ngan liye me akketeyac makatetaga akketeyac na kiipakos nga. Now with that being said, kadetaga na Mwe Read. Kataga read la nakat som ipsisigia. Dake me son saptaluo fossina ke onkor. Katei koye akketeyac Mwe Read chilash metngan ke iplungan na tokoyang ngat sang na silting treskal. Da metiki nga fashion Sifac lukting treskal. Kulan esta masing tingin treskal. Oi. Pangan me Introduction, context, we listen name listen names. na kum namnas nga usut pela fashion met na ke me akyok kiloman. Lumalap. Tamna yung liam machingan ngalengan ng aliala ko dito. Oh, wow, gaga. Tamna norsan na na kaplay siyo kula malap. By Kula God, malap kas luman. Lang nga kasi. almi ko minagalena. Asam nam na mutulan ito na liye. May tingin kong kan. Una. Nam norsan ko malap kita kohan. We come dan Lucy Talencia. Asa DSA. Ranger Jack. Tuan Chum. Na Utah. Damdalu Charlie, nakataklin ko uspe dari Damdal Ringston Nena, Esordan, Damdal Srui Seymour, Broccoli Nathaniel, Damdal Kimiyat Cherson Luke, Ebis Idur, Siberuti Pampaka Damdal Sibim. Siberuti yaw. Okay, na. Bagian dia Charlie, kata si was mau cak ngan. Kalau malap ke, akketeyac aku mak fasilangan. Me, kum samram kena ke akal singa ke saksingan dana. Kata sesmet nge Allah me, seinin masa saksingan ke na la katlalal fungin apa ke. Kat Allah ucak pena keten fal. Kadinita na pe kalme, nga kulo ki malito chimata ko nge. Na yan si pe mamta ko ke mga ingan ki apa, kung akalim ye ke luti ke wiklu somla, finne wiktari la, pel na ke wash, pressing issue lata siya simle. Na ba kung akalim ye na ke, me narcissism, katarcissism mataka na ke, la pa kapay la lemil, fully man, fully God, mga hindi ko palay tayo nga ito kain may atresia. Kaksakin kat kita kolom ki may ikasay nakita yung mga nasiya siya. Nga siya unso ko nga siya akalim yung pena ma kung siyam kun ngayon on a level makat kan long ki may pasyen on na kung patang keep siya tukuan. Now,
Once again, bangen. Seattle Gospel Choir. Nutin, Seattle Gospel Choir. Na belang of logo na room, na misilipan, kung malap ki, kung kasikat ki malutut misingya, first met, kung malap. Kung malap tigin, wala nga kalami piangya, namnas kanong si Mwe Read to. Tigin kung ganda Mwe Read to na. Ngagan diye, kung malap. Well, Pink displayed. no. Namnas katsum na ke siya son sapta luo fosina ke on kosan. Nga reda la ipshe met ngan nataka sige akketeyac fosina ke on kos. Iplu makatlike ke outline si piangya. Na bange me fosina ke on kos. Kalikulo na te ngachi musmainge na siwos ta kos faktiye ara makuluk. Tasak na may chefin ara makuluk. Arshie met iwel Machine Papa, out Jesus Christ, Elches Waslana. Fosaklu, a Christ vena bakain iwela makuluklar, a tie makuluklar magena, a makuluk pelan met na rewa.
Nara foshemet ngan ito kana kaya ipsrik shemet na mwet iwelash na akluo may iwelalash propitiation chepa fos akluongan. Na tsum na kaya fos tolu na kaya onkors kat finakos makadil sapkun na paela kat ital. Paela kat ital. Mwet chevin fa mo el ital ail tia akos ma el sapkun el sie mwet kikie pe wang ma payenel. Shikajak na kaya akosten siya ngan pangan. Testing na kaya obedience slash pangan. Fosli megor. Akadena mo siya akos kastlal elpa akaling mila lang silang na singkat payen na. Lang silang kat payen na. Paing mak payila kat metlan kat. Katena mo siya fa mo el metlan kat mo lal ininan oana mo lan Christ. Laisine mak tolu siya patakan na kaya foson korsngan. Nakadasum pelching adasum akketeyac na kaya fos na kaya on kors. Taka outline siya med a source lan mol sa siya. Source lan mol sa siya. Siya son saptalyo fos na kaya luo. Na ipsye fostolun ka on kors may akpaye mol sa siya. May akpaye mol sa siya. Ako na akalam nga kat sumusye insi ba akalam ka akas makinya kat may iptolu ka iplu magada akalam kaya akketeyac nga mutawaek kosorslan mol sa siya fos lu siya na kaluo fos siya may dapangan advocate siya masampram kanya kamarit nga me evin got sum na kakasing lisa inu siya akyok siya katashik magada sumakketeyac nga fos siya may ngan me akalam nga My dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one. Napangin akketeyac siya, may nakatala akketeyac ipsingan, may inalaw siya na pa ikalam siya. May pangipe siya, force my finger tita, wana nak force penalty, makatiliya kaya masya nga. Advocate siya el eternally sit at the right hand of God Father, intercede na sinmet lalalfing na gayo. Kadina na napay kadin kalam ke order of salvation siya. Now, once you put faith in Jesus Christ, silia ki kondari ke ngon man karin kom. That's the universal baptism siya pangan. Elusot ngon man kad, el Kosrae kom na, el sili kowi, el nadi kom na dar, you are justified. You are standing legally, rightfully with God. Why? When advocate siya. May diwe siya, pataka ke fos siya met ngan. May diwe siya ngan. Talik kulo na te, ngasimus maingin na siwas ta ko, sfatia ramakuluk. Tasokta may siya fin aramakulu or siya may iwe lar na simpap. Out Jesus Christ. El siya swas len. Metigat fast na met na kayip si mga amtag samsam kingan kat etre siya taliksrik singan. Sonel rep makin me cash singan children, my till children talikulo na ti. Na I think got some na tagobe ka force siya yang siya son saptalu force singal lu akalan me. Ngasim na siwos talik natik mayan makuluk lowos na nakmanas na siwos ketsupen Christ. Siya son lu fos nung alalkos. Aw, talik natik kosin mata na inel takipel si el sikme kat fa arula na palay at siya makin ye matali kelen siya. Siya son tolu fosit kor talik natik kosin te lela takatena may din kia pa kosla. Katena may chara masiwas el siwas was wana ke Christ el siwas was. Keyword siya patakangan lutu kikia paral liti el siya minakaya may ngan insomni ki me
Gnosticism shima tigin treskalil shambram kunin Paing me Sieson tolu singalal ko talik na ti lang si Larsa in tiamena kas ka sham ene na in lang sinapay siya kalam kore malash mangan ni zaga usebe mashemi la kalam mike laita langan pe tayin na focus na ke what son is writing in his epistle in academia lang sisilan God ng electricity me del chim na ching met readers lang mo my dear children when I knew say connotation na ke relationship in photo when I ask na oh yes my na oh but I love toto in maslos siya son saptakos fosagos talik siya na te kos malan God kos katang na tayo met pala kikiep may ngon siya arsin kos liki ngon siya anin elo siya malan fel fos na wo siya pangan katang na tayo ben ngon man kating God katang na tayo ngon sa to ka makikiep fin fel sing naksha filas son siya son saptan me gors fos nongol siya akalme talikulo na ti kosin karing ko siyang liki kat sa to nakaewa kat singan lowercase g kat sa to nakaewa na wana nga akalme alert makin my children singan na left fact photo to akalme photo to long chin maslon in maslon me original audience silalingan Namot ko yak mo siya, alert makin me, my children in academy of Forsland audience langan na ke more than lalfungi, lalosan. Talsat na spiritually need to be faith. Talsat na manas ke lalfungi lalosan. Oral, simpe, my children, my teal children, academy of Toto lal na shelos, ka siya supesi siya yan pa, elosak na manas. But whatever, katram kin me literary context lan laitalangan or me purpose statement my elsumi nakayelo si nakalamila Jesus pain kenekin mo na ke me sacrificial atonement sin. Now kada som na ke mas mo tram ngan appropriation ko advocate sin kadin kalam ken na paila me si tram ngan ya ke fosie me wana nga kalami piang siya si beriti for simeda talik kulon nati nga simus mainge na wiowos takos fati aroma kulu tarak ramay chifin aroma kulu or si met iwe last na sin papa out Jesus Christ siya was lana na masinge pangasam prameni ki piang ya masinga tash kenga metlal fungi this is eternal promise na arsluk tut sata masinge katena kadina lak si wasiliti kikiap mo siya nga. When pelchik mo siya la, liya ko, ngon man kadilya na yung met siya na mo yelak. Na, el comforter siya lasr. El pa aksiwas siya, Aknasnas siya mo lasr. Advocate siya lasr nga, I priest siya lasr nga matay, sisken lepo yot lang, God Papa intercede makatash kenge. Like pe chesengan kading kalam kena. In other words, met Christina, met lalalfunia, because of the sinful nature we're in, na makuluk, na inchetuar, kain makuluk etak kuluk yekom. Tasok tapangin masimayin ng kalam ke advocate sila nga. May way sila nga. Ka propitiation si masam from kanyak. Mo ela makuluklan matlalal fungin na kaywa in the past, present, and future. Elela mana kaywa ifo manil advocate in mata sisken lapo layon sinkad. Kisben she was like Jesus Christ. Makuluk na kaywa in the future el apetari men pange shalchi pange wana in shalchi mataga ke kat papa singel met nanan ka si was
Takışben katmayınca nadalgan taşiskel. Elçi waslar giwan makuluklar. Ro sabi artafung na si makadarela in the future. We're not saying that you go sin. Mo te pang fako. Takaning kalim kela et forget sila nge elela makuluk na kayo in the past, in the present, and in the future. Shkinon ka ipsingan. Shkinon ka na pa sang na siyungkon kalim kela me na pa si matako sikyat na sikukum. Na et forget singa kapenan taka shampram kinyak penan na ke may way siya ta intaka na ke ma tana pange comforter siya ita kapena inakalim milangon si patrampram kinyak. Ngon lan kat na ita ka kya forge kakten. Cash Creek singa el translate I forget in one of my sim na tening. Son sapta singa le first singa lon ko rakal me. Son gospel lal son sapta singa la ko first singa lon ko rakal me. Nga fa siya chel papa. Ele fa shot ngon matal nga siwos. Siya fa kashiko siya mata wiowos nito. Sapta siya pa na first long lon ko. Ngon matal el fa tako e kashiko was mayen papa el fa sapay my neck el fa litiko was manakewa. Era ko was in esamek manakewa ma nga fak na siwos. Okay? Son sapta siyan me kors foslong lon kors. Ngon matal eletako ngon lan paye shataka sin papa me. Ngai fa sa pilot na yuro sin papa elefa orek law cake. Shat masam from kinyak me ngon matal singa. Son singalon kors fosit kors. Tarok tang afan na paye na siwos. Ewo na siwos la ngasom liki ko was may nga fa finga tia som ngon matale tia taka na euros in cash ko was ang afin som liki ko was na nga fa sa palma na euros me katil pa shambram kin me ngon singa na ke first shemet ngan na ke matiwe kataka na ke commentary akalim me incresensia ko in fact la mwet Christine ma for lao liak ke makuluk lalos ngan elos in kalim ke la kal continue pa na sin masingin na in kalim ke when katars ke broken cursed environment si ma akalimyak nge sinful nature sila nga we kat na fin kat matalal fung masinga din understand tekan mat Christian na mo makuluko mo makulung nga pa na takain sufekat nga akketeyac kip singan ta kating kalam na situation siya katas kya nga mat Christian na makulung nga pa na round ni kat lang nga tamasi mga kating kalam kya la pangon man kat taka kya nga el takain plaki ya mga likikat el takain kashikat wikat kya mo ulsing na ifinas o yesi makumrela ta dena wo na kya akwaklan ka da na pachi siya matay lang intersit matol sila nga el righteous wan makuluklan aro el kain sampram na sin papa kat papa singa lamayak na kya siya swaswas siya mat nanan ka swaswas siya na ke oye siya mga kumaskam siya ngon lan kat KahsInKol na ito ka na ke akustan lan siya may katramtram kin masing kaya katramtram kin na ke efin ngon lan kat for lao liak ngon lan kat ilyak na kat nakata ka na ke akus na ke akwak lan kata makuluko yung tayo wangin le o sisistan lan nga yung tayo yokalikin kat el pa kashikat kya mo ulsing el pa aksiwasikat kya mo ulsing me rela ka din matal rela masiklat makulukan wang na likikat takashinjak siya pang kepel matalal fingar makuluka los tiena ina nang sivil justify yak el tal moyen wen natalik natin kata elos ace na napanas ke intercession lan Jesus Christ
siya matalepo layo chin God. Kasi bakalim niya ipsingan naman as, kasi nalikalim ka. Dahil siya magsifulaw liya, kalalan fungi, ngon kat ilyak na yung matsingan, silia giyel, kaya ngon kat, for sigat mga kalim niya piya nga, ngon kat buwi matalal fungi. Pangan masingan. Indwelling of the Holy Spirit, taka silia gi, komar. In other words, actually, being justified, you are legally standing right with God when you put your faith in the Lord Jesus Christ. Now, the nakmanasingan, it's once for all. Masiman na nakmanasi tari el kain flock nakamisha singa. Masinga pa nakating kalim kaya. Kepel siya magsisilia, justify kaya kitari ya. If in rela, tafong na rela makuluk siya, lan nalal fong ila, advocate ka intercessor sila sa Jesus Christ. Inme, ela tari makuluk in the past, makuluk inge na in the present, and makuluk in the future. Pang-impact the yoklan kat na si Komo. Skinan ka ipsingan. Skinan ka may source of new life si macam from kanya cape si metingan. Ngon man ka duda ka na ingkod. Katalal fungina, kisben, back ng yoklan ka, dilita what we are going through as Christian, with Christian nga. Te kan me pa kumsum, utakot laisin si kumsum, nakalwa ni makuluk, mo, tipangan, tagading kanan na ke back ng yoklan ka, na ke shipelan Jesus Christ, in matalepo layon, kanaus ng nofon na makuluk. In the past, in the present, in the future na si matlalal fungina kayewa. Pataka ke fosimit ngan. Kading kalim, mange kalim kela, Jesus el, me, yok shibe masingarang akalwini namin, me, talikulo na tik, nga simus maingin na si wusta, kos, in tiara makuluk. Kading tiara makuluk. Anangan. Kading tiara makuluk. Tasakta. Machifin na makuluk, pangat tasakta siya. Makeme, makilang kalang yoklan kat. Katitala, kading tiara makuluk. Of course, matalad fo ngayon tiara makuluk. Tasakta. Machifin na makuluk, asya met iwe, larsin papa. Pangayip si mga ayun taga, in sipa akas makinyagot. Aw, Jesus Christ, el siya si was land. Pangay met iwe si larsin. Pangay advocate, pangay propitiation siya matagal ke atonement, sacrificial atonement siya nga. Mi siya mo yak so matay na lepo layon. We see a comforter siya nga nganlan kat pa puen kat nga nakatinte patatyang na ke makuluk nga. Tasak taifing kum taga na ke makuluk ko, esam la pango. Mwediwe si lash. Siya la makuluk na kayo. Nasipa akalim ye, wana fos nga akalim nga. Takuos fa tiara makuluk. Tasak ta may chefin na makuluk, asya mwediwe. Lash. Sin na sin papa, aw, Jesus Christ, siya was land. Hallelujah, praise God ke faksingan. Praise God ke fak na wusi matagain, si bakas makinyagat ke langkalang yoklan God. Kataliye na paela, source lan wolacna, langkalang langsising takarong Jesus Christ, we cannot measure His mercy, His grace for us. Narefing got some nage me ipsiak lu nage me proof ke mol sa singe. Kata riti dana enenash me shikasak enenash oya magat fashke metlalal fungia. Na silpe kalweni langkalang si mataga ke fosimit source lan mol sa singe. Muche for loud ak ngan lan kat ilyak na imachingan. God going through a lot of things in this world. Ngon singan pa point ka dinakswas si God.
katin mata ke ma akwaklan gat tashak ta ifin arch ma chima la lalfungila Jesus Christ elela makuluk lom in the past, in this present, in the future dar when el lang sikom because you put your faith in him. Pangit pa ko tan yok sing. Kat fast na mit na ke me o yengan kat kan usipe na ke top si mga tram kanya piya. If you much lalal fungi justified el somrala makuluk siya na pa lasum na ke mi siya top pa mo pa nakadakalan niya mo top na ke masingan pa mo wana ke masim sim siya niya sholala mwet iwe si lasingan el siya awil kat tram na sin kat el si was lena pangan si besilan Jesus Christ nga el ta kalaman mwet siya ita na pa el katang na phone na mamay tat fast ka mo siya nga manil ta kalaman mwet siya som na ke fin siyak siya katang na phone na me kayo fin fel katang na phone na makulu la shukya na phone na nanak na phone na makulu fin fel siya past, present, and future. Also, som da kelapolayo. Na na elusi comforter singa ngan kat in point kat ke molji larkinga. Si ben na repeat imang. Na kat kan som li na ke romal ko foston ngula ko akalim kat indi na paela kat kan li ayaw ko oya nor malan kat inaw kat ke tabernacle in kashaw ke fos luong akalim me ke romal ko foston ngula ko na fino ingen sjöfa lasa losle na fino ingen sjöfa lasa losle tie Christ Jesus samisha ko win fa mo elsha atmoliak tigi misha engel matalla po yalo sinkat kafe ke na sinkat Jesus Christ elashin ka traumta ke lepo leyo na fino ingen sjöfa lasa losle waning mat kan liskat yak mat Christian nage akwak simakwa kitari sin Jesus Christ nge wangan if ingom ready fostun ng lakor singan ta situation fa kya wangan makanesta pakutan yokman kat na si kumatlal fungi we are sealed for eternity sige nan ka ipsingan sige nan ka ngongan ka ating kat nakadina ka direct makuli wana for simit nga nakalam yun ta attract ta ifin kading kalam ka na arsh met iwe si lash Ipu it korfoslongun me korakalam me oinge el kain molulos lana kay wasyata ka na yun kat kel inge nito mayen el mol mapatpat tailan siyak na sin kat kelos el tram on behalf interceding for us pange chisha sila she pange inkani kini we sila kong kat papa ligat wana simet nanon ka siwos Christ el tram awil kat ligat la makuluk lasha iyak la sel si fena pang masika tram ngin pienya liyak kat papa wanan met nanon ka siwos na kesben wangan makuluk lal kat when Jesus Christ el intercede mana kay wana siya el pasiwos was sin kat papa din ligat God Papa is looking at us through His Son, Jesus Christ. Man kat na fon na magkuluk, kat na fon na fatotole. Kat takanarun Papa through His Son, Jesus Christ. Pangayin kanigini way sila kum na ke makuluk siya ngayon. Sidia ki, we need to really have confidence in this. Lalaki nila siya na like, alde, ko na pa ke maliti shit taga odu tu ngai shil son ngai shit na folok na ke me literary context masam from kanya ko ya mal chimus ngai in kalam na sin la long chisilan kat na sin ngai it is just the top of everything el but the centrality lan me
gospel sing nake element ako siya crucifixion death burial resurrection sikya ako ngan kasi pen long sikaulan kat na sikko na lutut faga kum long mo itakle lang sisilwan kat na sikkum ngay may kumsat na loin na kya mangan lutut kikia puena pa simsilal son na sin first century biblical audience langan elosin de long lutut kikia matagal ke me fat mo chisel manul kulu el digan partly sipe me ngon bel chifan mo chisel na el na ndaka one of my I shall academy manual singe takan naman mwet silan ak fasila inganigin mol inganigin ways la kom ale yok makat kan sang akyok je fosimeten tabangan fosimeta nagada sum nage fosyak lungan takan nage me Mwe Read inganigin ways lash nge a Christ vena pakaini wela makuluklar etia makuluklar makena a makuluk pelan met na kayo e makuluk pelan met na kayo e krasvena pakaini wela makuluklar etia makuluklar makena e makuluk pelan met na kayo. This is a common craze. Sonny that trashi matalad fungi na ke evinar machigum sibera in the future itala archmeti way shilum eldagan mola makluk na kayo eldagan ni wala makluk na kayo tinasin kat magayna anasin fell on the phone. Now this is inclusive one of my shlay like Old Testament and tagan nam singing I think got some nina get cash medication and propitiation singing me older version get Bible or making me cash singing nakikita laying saja mga makinyak atoning sacrificing na patakan na ke NIV New International Version shima standard lesson commentary makin me rare kundi me propitiation singa inort makinyak New Testament I think at liya na ke Rome sapta tolu fast non me or season sapta or fast signal na ke atoning sacrificing a noun form shima tagal ke atoning sacrificing a kas kota mo me iwe inkanikin we la shi inkanikin Aknasnas shi la shi la shi ito gonna ke foshingan a cry siven na pakain ni we la makuluklar et ye makuluklar magana a makuluk pelan met na kayo tako akademia me ke fosyak luongan akat som na ke fos luongan nga akademia fos tolu Rome tolu fos luongan me goskan ready real quick met get fakta meta Rome tolu luongan me gos akademia ang God el Israel Christ ta kesben mi selal fin shakshin mwe da fakain eis nanak manach ke makluk lalos ke los lalal funinel God el roye senge in fact was in pel meta elta monfusher as shivena silala lan tia long na ke makuluk lan mwed ay na me fakya ke fosi meta mo el intercede na shesh matala polayo intercede na ke metalal fun na kayo aul kotlam no fon na metalal fun pasam from kinya ke militu chief katingin na uchat ni get thrown na metal ke spin tear down from top to bottom ke lom nuk mash na ke mol got me confidence ashi magatash ke ma chisel da ko akfonya la ke sacrificial system nala and me el taka purposely in ela makuluk or purpose statement lu makat from kinimit ke like simlal son ngan elale akalemela molin kenigin molsing el taka lalal fungi pa moli katla I think got some na ke ipru lu fos ka sie son sapta ko fosingel son sapta ko fosingel taka pen na ke cash singen atoning sacrificing and
sie sona ko singel akalmiang Paing lang siya tiyatakot lang sikat at lang sikat el sa pa mawin natal takat fa coin age na napnas ke makuluk large kel apangan mas mataka ka treaty ke mutawaek taka ke lesnim tolu taka ke Kisac si makatatuyak Mwe Read ke siyan riyangan taka na pangan oye si mataka ke Mwe Read chaklu ka akketeyac piang singan Paing lang siya tiyatakot lang sikat at lang sikat el sa pa mawin natal takat fa coin age na napnas ke makuluk large kel I think at liye si ben aflokten ke Genesis tolu fastlongol siye Adam and Eve keshge dan shvena koshala makluk watal they gone there's no way God by an initiate way of salvation shinge long chi shinge te kan te karun mwet te ko mun kat na fon na mwet kuluk in kanigin me atoning sacrifice shinge nen te karun God el pa initiate mange kadet ra kalim yok pe machingen to I think at some ke I pusapta lu fashing lit ko te kan ke verb form na ke atoning sacrifice shinge Foslu sapta lu fashing lit ko kalim yang Kalmen mange pa elena na in ekle in oana taliquiela in oyana kewa talen kain met tol flat aru e pakoden lalos ke kulansap lal na shinkat ta meta in kain age na nakmanas ke makaluk lalos shak penapang in kenik sukumay ta ke oye mak poki ke win na ta lang ta kalle kyalim na ke me in kenikin mol ke shbin long si kaulan kat na sikom the central na ke gospel message pa Jesus Christ me siya once for all sacrifice offering si mataka alle kyalim ke sim na ke me pacl na ta so kat na long mang when si back kalimia kadin kalim ke la when na pa magulukmal Jesus Christ o ke shbin long jel ta mi siya na na singan riti lu koren me ko long si Forcing a treaty ke we can make taga chipa taga ke malutu sinam singa chipa kalweni akyoke emphasize repetition line taga katin di long singa when get a move na ke masito ko tanay na kan proof yela by source of life singa artin kat with Christina by kat mol when a Christ kes ben long si my lesson na singa kagat tolang na me simple singa nugum na in kaya wash kagat ligia fin living room large when a display kapay katito na pay na me kanmen section so ngay me kanmen long sisima taga ke section ngay kataron na mena simple mena li lan mwet pang mas may na kadin taga loin na ke kadin le kalen forcing akalam yang Lukorin saptan megos foslongol siye wang in makuluklan Christ. Ake super katilarata elan EPS ke makuluklar. Ta ke kat kapasyang na sil kat kain EPS ke si waslan God. Bange me justification bange me actual siya justified wana kadin legal standing right because me Jesus il mighty way she was lush. El actually was she got at the very moment as we're speaking through the work of God, the Holy Spirit in God kaisi. Nakatagal wana kadakalam yung riti paroy kaksakin God kachisis takengon kat matakyo akwaklan me God katin somniki mol shimeda. Tashak tayo finash machi kumitala makatiluloy kaya ito ko. Then Aknasnas. Pangit pa ko ito yoklan kat na si kum. Kataka na kaya me oya singanda na even katita na doctrine siya masamram kanya fact mo substitutionary atonement siya ngayon kapas pa na kaya masi makatash kanya me sufficient
Shan Jesus Christ, atonement siya Jesus Christ rela. Sacrificial atonement siya mariklefin shaksinel sufficient for all our sins, past, present, and future. Fundamental matching like a lalat from lakum. Ko yene na nan ke me in shares manake wa yeshe. Wasam from ke lo koren me ko tlongol ching wan maklukal mishe. Nisha shilange on wolacna Aknasnas no fon. It's enough. Blood of Jesus is enough to contain every sin, past, present, and future. Pange pakotin, pange lunkeling, pange crashing. Now, with that being said, kadasum nage me fostolu nage akosh akketeyac me ipshemet ngan. All like a Paing ya. Na she's but display at in fashion element like me Mwe Read. She is on me luo fostolu nage akosh. Fossi nage luo apakat akketeyac. Extensive na pa if you got some or making me commentary nga like akketeyac kai shia forcing. Alla yo. Nakadin nakadin slack like akketeyac nakadin loing na pa liela. Mga nakadin te salka kadin alle ispelar sin akketeyac. Me saptaluo fieson saptaluo fostolu nage akosh akalamene. Katfin akos makatil sap kun napae lakatital. Katfin akos makatil sap kun napae lakatital. Patakan na kay psiak luongan. Fos tolu na kay on course taga may akpae mol sa siya. Katakate ya source non mol sa siya. Fos na kay luo. May iwe singan advocate sila ngan. Ngon lan katin kat matlal fungi source siya pangan. Na ingin na kaya kata kaya mol kun source nga na ingin na inanar proof na pa katas ke mol na pa si mauta ka kaya lang siya nga. Na pata ka kaya fostolo na kaya on course nga. May ak pa mol sa siya nga. Fostolo akalam nga. Kat finakos makadil sapkun na pa lakat etal. Motiv in fact mo eletal a el tia akos mail sapkun el tia pa met el sia met kikiep e wangen mapayenel sigin non ka lie ipsingan el taka na kaya obedience ka trampram kun masing pienge evin pae kat nta ke pakot ng yoklan god ngon man kat in god men kat isusta ke ngon man god nakadyalle loin again purposes, promises, works, ways of God. In Paing kat kemol singa, men ngon man kat asin God. Malan kat pakataringin na kemol singa. Etila malan fela. Na me se ta ka le yokin kasha na si kom katin kalam ke la katash ke akwaklan God. Palang si singa. We know that we have come to know him if we keep his command. Kadin lang siya kadimit, kadin lang siya matalan laswan agat lang siya. That's the greatest command. Metolong luo fos tolong liskos na kang ngaul. Manas ngan sumriti. Ngan tekotias staffing na mafakla ng. Chisil fat na siya, kung fan lang sila yung katlong ke insyong kwewa, ke nganong kwewa, ke ngan kum kwewa. Paing masap si ma yoko met, yok si bel met. Masap siya akluwa yok si bel, wapa na masimetan, kung fan lang siya metalan nom, wena kung lang siya kum si fan. Masap na kwewalan mo siya, maliti na kwewalan, met pala, anya masap luwing. Kadin me, kadin akos akwaklan God. Kafaklan God.
Kat finakos makatel sapkun na paela kat etal. Mwet fin fa mael etal, ael tie akos mael sapkun, el sie met kikiep, wang na pae mainel. Namne ene na nagadintaka, define la men lang shising. Troleyak leke finchaksine. Ta fin kattaka lina ke sim lal polinge. Sie koren singal tolu fosakos na kegalkos na. Nasken riti na gat fafat na met. Sie koren sapta singal tolu fosakos na kegalkos. Lang sel mong fosas. Ekalang. Lang sel tia sok. Lang sel tia sifana konkun. El tia encefalet. Lang sel tia ramasafal. El tia nanka kelchifan. El tia sain malat. El tia watla maurak kuluk na sel. Lang sel tia naangan ke makuluk. Ailangan ke mapay. Lang sel tia na falayak. El lalal fungi e fintra ke matagin pel na kayo. Pange oyen command. If we know that we have come to know him, if we keep his command to love God and to love our neighbor. Love singing, be patient. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It is not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a regular wrong. It does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, always persevere. This love never fail. Wangan siyang kelang sising. Even payin na paye katash ke akwak siya matagog ke source of mold sa sising. Prove it. Namit lalal fungi ha. Tekan kia payak lagat. Mengon man katating kat. Direct kat katin liye na paye. Mas kasi tikinel. Or makine kaya. Me Kashmir kishil fakaga amal kan nata kashing wanan taka katin alle loin na paye. Katin kalimin shalik ma woliki ma sata makulu. Discernment makatil sina si komo. Karat may nganing kat ngay lepeng kat katin somniki. Napay pala akalim mo. Test the spirit. Source of life si masamang kanya taka kaya ngonlan kating God. Na ingin na kaya katanta kaya ngonlan kata. Fa kung ito kata na lang si patakay mid na. Na ifin pwede kumakos masaplan kat. Then, where is the proof? Mga yok siya kating kalim kaya. Shikashat na kaya akos din siya taka kaya fostolyo na kaya akos. Kat finagos makatil sapkun na paye. Sapkun na paye lakat etal. Metchevin fa mo el etal, ael tie akos mail sapkun, el siya matkikiep, wangin mapayinil. Katsum na kaya psiaklungan na akwak na kaya oye model si matchijajil taka, akya na si komin falung. Akketeyac na metche akos kastal, el pa akalemye la langsilan na sinkat payen na. Akketeyac na metche akos kastlal, el pa akalemye la langsilan lal na sinkat payen na. Paing may akpayelak kat metlan kat. Katena metche fa mael metlan kat. Molal inanan when na molan Jesus Christ.
Nataka ke lesine mak tolushe. Evin paye kum etana paye. Katena may chafa mo el metlan kad mo lal eninain when a mo lan Jesus Christ. Mo lan Jesus Christ kati definition siya ke lang siya. Siya koran siya tolu. Forsakot na ke alkort lang siya mong forsar siya kalang lang siya tia sok lang siya tia sifana kon el tia inchevalet lang siya tia ramasafat el tia nanka kel sifana el tia sign malan el tia wakna makulu korek na siya lang siya tia ingan ke makulu ay lingan ke mapaye. Kat akos paye kat molkun paye kat tuku oil nan lame model si my lorela na si kum kadin follow ng paye na paye la kat molkun nga share na si was keng ariti me lesi ni maktolu siya ariti nga ngan proy wana Jesus Christ el tang nat kak proy Jesus il fat na si mataman lutut wipen na ministry ma Jesus lang na ala syuk nan ngon lan kat pain painal in molin mwet klad katita la kat sivena ta lutkan wana kat il ala syuk ngon lan kat in painal ka mana kayo lay panganip siya klu nga ta ka proy ngan wana ma Jesus il rangan nga ta ka ala syuk ngon lan kat in Jesus nga na kaya ngon lan kat Jesus nga ngan byproduct lan or my ngani nga ito ka ke fako yangan lang siya ingan mateng mong futas kalang or mawo aru posisel fena lemfe nara kataka fako siya met ngan balang siya kati fine ya tari kati ta tari masaf si mayoki meta kati lang siya kademet lang siya matalang naswana kat lang siya kat si fen nakan me an ba me evin kong met punlap lipan kumin na kon lang siya met na kayo Evin kung masya lipan kumin na kon lang simit na kayo. Evin kung Africa lipan kumin na kon lang simit na kayo. La situation for kamit nga naske la mit sa kasha mit me wangin papa Nikki orphans ka widows ka kind situation na kayo walang mweta. Ngayon nga liye beyond that. Te status lang mweta. O yesi matisa siya liye mweta pangaran nuke. Ina nga matlalan fung siya nuke. Along siya na kayo regardless of their status or their situation. Na even pa yung katas kaya masingayin. Kat molken na pa masingan. Nakan ialle shit de pellas katin sela meta. Ko me vak faga shon met. O kada lang siya met na kayo when na shakshin sa kuma taga ke when na talil taga misya ke fell on the phone na ke kat kapat na ke me shwas lan kat mata ke akwak lan Jesus Christ. Malta ka aki ke matel singe tana ina nas langshi singen me elche wetna mar kuluk na she that's part of the definition now when I forget past lum na shin made in the past et forget chimata ko ke source of life singe mol sa singen me el intercity God finne future sin el naknas na getari pe but that does not license us to go sin mo te pangefaka kadin kanem kelan nanak no fon na past present future sins of this world na kekat kapas na kya akwak silan kat ngayon na kadin mong futas kadin itala kat na fon na met kuluk kadin na kadin lang sin nanak na sin mweta wena Jesus Christ naknas na si komo ipsi met na ke fos tolu ako chapangan taga na ke fos aksha fil na ke akwak singan kat samram kin fos me lime ko son kosa taga na fash pataga ke fos lime ko son kosingan me akalmiange akatena mo itcha akos kastlal el pa akalmila langshi el akalmila langshi lal na shinkat payen
Paing mwe akketeyac kat mwet God. Katena mwe chefa mwet God mo lala in wena mo Jesus Christ. When the mo Jesus Christ. Nange met large akustin pa yokim. Kadin breakdown machine. Kadin shalig min kata may tamo kat fulla na me audio klalal fina kat matan nan singan min pangan el katila shortari tamo even kat the scripture throughout the scripture some nige specifically Matthew 28 18 na ke 20 the nash responsibility large mit lalal funia kat te ushe lang shi singa kalam silan kat nge kyor malan nganin kat na kat bukla mata mo ngawon mo te pangan ate singan even pare genuinely repented of our sin ngon man kat ilyakin nine God lang si kalam singan narin God kat etay model si machise lakia sampram kanya ke fos di me ko son gosngan alle point kat kadin te bukla mata liki ye te po kalam nga kate usna in fact na met kat in fact when a crit commission si matagal ke metalong laliko flushing laliko na ke longo all authority in heaven and earth have been given unto me, therefore go and make disciples. Go, therefore make. Verb pange, action verb pange. Go make disciples. Pange oyen kapasya makadin nake uke akwa ka kamen lan God. Lang chichingen na taka ke ormalan nganin God they push us to do always good works. When pangen fakulan ngon. Nakata na shuk in pen nake wan taka faka. Wala na singe. Pange proof ma fact la source kamol sasha singa asyorsa. Kata taka in akos malan kat magain. Kata shuk na kadin shisha kyangan molingan man molingan na pa mol. With that being said, kata sum na keme ipsiak tolungan na kaya akos ngan ipsiak shaflangan taka na kaya me love in action chingan. Urat malan lang siya. Ito ka na kaya catching this and tapa fat mo love in action. Siya son akos yan na kasingalu na shaflayan certainty of knowledge singan. Ito ang nakalim singan. Katran from king katashik ma singan Paing siya. Intervention lang Jesus Christ. Kakad. Like a fella singa. Kadata ka driti fos ka na alaw siya na pay kalim siya na sikum na ka ipigash singan. Kamitigi katafas na meta wanang akal mi Paing ya. Katreda la siya son sapta liu fos na ka one course. Inge na kada som riti siya son sapta ako fos na ka singa lead course. Nadaka liye ip liu mga shka kingi langan. Akketeyac. Trust me, it won't take long. Katafas na met na ka me namnas kan siya slide singa. Be patient with me inge na. Wanang akal mi nga. I'm trying to be like Tikin Trescal. Tikin Trescal malad pa liti singa. Okay, sabihin nga sumunod pastolo tong ang session namnas kan aramasing nga ako yepen na nag-fat singa. Tapang estapel lalo fintra kinti me katinak siya filamasing ipel nasa. Nangin na nga usi sapta course first me yan na kasi lead course me yan na kasi lead course. Well, pangan wala na siya slide singin taka katriti no phone na Sifac look
Tigin tres kol. Numrat nar. Stekkel kan mute. Maar Aknasnas, ja. Succes man. Vast met. Ipje met dat bangen. Even nog maar om te zeggen, ik jok en zo. Oana. Kon ik iets vast met. Kon ik iets luan. Kada tap ne kom nuke makom kalinga ke Paing in de kaksakin. Wij kunnen manlap ke faction. Oké, vast met was Kosrae, als je bij spelen in fact kunnen manlap ke meteen los aan. Nie nang ausje me ipsjak luam dat ke fos. Jan falle. Sie son sapta akos fos. Ja nake skalit kos. Well, one of our calamiac, some can me parallel and passage through a Paing, I get an outline you got to get me, to commit to give an outline. Sapta son sapta luo, fussing again on gosh, and one and parallel ben again, akketeyac again, son sapta, she son sapta, or fussing again, because one and parallel, some can ben a she fun the mine and akfachi. Now I get 4 year calamiang. Akade la kalimil long si lal na shir. Kel sa pa mamong ti fan na natal na fela to got fakain mol kel. Paing long shir. Tia got long shir card to el long shir card el sa pa ma wen natal to got fakain ace na nas ke makuluklar kel. Got treaty for singa ke ipsimeta. Got to gonna ke Mwe Read passage ma parallel passage me sies on sapta leo fosina kes on kosha passage singa Kisac singa rani passage lungain fat mashi fun Paing long shia tieto got long shikot or ato long shikot el spema win nadal da got facoin is na nas ke makluk clash kel fosingal shiakalemie met kawak shelklo, kadel fin long she got oinge, got in a bain long she she. One and managa tramon being sha, but I got a yoki, kokalmunia penake sapta kakoske, lata she benang. So nar she might not lee got, I got fin long she. God in my time God, and long she lala akketeyac in God. Akketeyac in God. For single dolu. God it on la God kapachang na sin God. A large in God. Wayen il eshe taring on one line na shish. God shit ben asumni ke source na ke mol sashe. Me source na ke mol sashe singe. Kom for laule klalan fung ingon man God siliko you short. Ingon nanak manas long shima akademia ke ipsimeta. Fosing la ko got lietaria fact pe na sin met nie la papa el sapa ma wen natal Thailand met lang on lan fel some parallels sig pe na ngeta ka pe na ifin makalam singa ta na sium ko me alle upe ko no at somukan la ko me som na somon na sin met na kay wa fel long si ka ul silan kat na sin fel na kay wang kasi na met fin fact ta chisel mon na tin kat na mo la kapachang na sin kat Akadel arsinel. Akad Sifac elad fung long silan kat na shirs. Kad long akadena met shamatain molin long she el matain kad akad el matain el. Long she lak fal yerkle in kad takat fa ak palaikiya kelenin nanan ko. Akad fa is collar when mol las fin fellow when a mol lan Christ. Na ipangin mas mai taka la kalemi na si kom na ke fosak singali ko singan na men ita ka ben au chef me oye ma kalemi ke malutut evin makulu gash evin got the fat ka koklan ka katal na making galenin nanan ka kadet na two shows yematan catch silashma ita ka nanan ka I fela singa ke sipel to evin one lang shi
Na fin kom lie passage siak lungan. Fosien ke singal korske sapta korske leta simit lalson ngantana. Every first 9 to 17 kom lie emphasis repetition relationship plan kasingan lang siya. Het pas central ke palchinata singa ke kaslan God. Genesis nega Revelation speaks of one thing. Lang silan God na fell na fon. Pailu siya ke wen natal Jesus Christ. Nara le yok siya din le kalim ke fosimit ngan. Na ke ipsiak lungan to ke fosiangan. Ekade la kalimin lang silan na shish. Kel sa pa ma wen si fan na natal. Na fella to God fakain mo kel. Pangen me initiative lan God. Elito la kadinina. Inkani kini weeshe. Eltinam tasani God. Elna shile na tar inkenek sogunge. Heke na mutawaek in creation lala. Elna ita elamnishin. Elita la kada patachang. Eda manife patachang te. Met na kayo wato kaleta. Maybe inherit sinful nature. Elna ita tar. Elna aki tar. Forgiveness, love and forgiveness before his creation. Pange akwak na kato silan God. Lang si kawul singete matfana sikya kirmen mal na pangin nature lan God. El na lang si God, el na Aknasnas na si stari, ke makuluklar, past, present and future, ki si matikin treskalakal na lalalfungi. Lalalfungi. Fosyak singal ngan wi pena akyoke fosyak yangan akalam yangan. Pangin lang siya, Tia the cut lung she got, or the cut il lung she got, el spama win natal, the cut fat coin ace na napnas, kemakuluk lash, kel. Kadina nala breakdown machine na el pasamtek mangi. Kat somni ke Genesis stolu fosnol she, Adam and Eve tegan shvena mololos laki makulukla. God, source of my life, source of mold such in it, malan kat magana. El initiate. You cannot initiate on your own salvation, redemptive work. Main ko matkuluk siya, ngamatkuluk siya. Na lang siya ka admit, kung di na lang siya, manwangan lang siya lash. Lipan, kung matagan lang siya, kaya sabihin makat, ngon matalil shot income ko, na akollah na pwela, mekan men shakshin suko, ma, siya siya mi siya fair. Ti, wangin kumtika evin ko initiate lang siya singan kan lang siya sa kawul siya pangan lang siya lan fela compare na ke eternal makawul lang siya kawul siya lan kat na siya kum lang siya lan fela nga singan lang siya kum lutuun na tagagag sangalik flokin nga siya nga kum pangan sa kawul lan nature siya lash nga Tapel siya magkatkapasyang liin na pay na mekan men lang si kasi nga tagagesyan Jesus Christ anin siya kaurit malan nganin kat kasya lepain kat napay kat inlel itala lang si singe mol si pasam-pram kanya mol lan mait pasam-pram kanya na mol lan mait na kaywang makatalorel Alright, lito na pa makulukla siya. El-initiate sa pa mawen siya natin nga kaya fosya siya nga. Akalam nila sa pa ma. Akade la kalim lang sila na share kel sa pa ma. El sa pa ma. El-intervene. El taga sa pa ma. El-initiate lang intervene morning siya akla na siya nga ka gospel great news kay Jesus Christ ka perfect lamb siya nga. El taga. Si Fenorel initiate when el makena pangan mo la fella singa. Kaya kain kat si Fena pataka mo. Napataka get John 3:16 nga. Manu siya me masintik ngayon. Academy, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Pangan masingan. Dayak pa fosing.
Katsum na influenda na that whoever. Pangan separation si makadali na ke simlal son nga naga lang si kawil singa the beloved apostle, the beloved disciple. Elkan sa mos na alle kalim ngon lan ka di keslan na silan kalim kala. Shupin Jesus Christ hilta ka kesben lang silan na shir. Ta kadil lang si felloing ele si wen si fan na nadal tay los na kay wasala lal foninel fatemi si ay los fa is mol mapatpa. Shibben na falokna na ke fosimit ke saptalu sieson saptalu fosimit like source of life singen takon ke fosyak loda el intercede mata lepo layot kisben righteous lal was lal el kain mata sisken kat papa intercede kat na fon na makuduklar el nanapnas na ke takon ke fosingen John 3:16 na ipsimet ngane katil lang si felloing Grace singa man lang sin fella, long si singa man sin fella na fun. That's the common grace. The infallic for singa, patagona ke, that whoever believe shall not perish but have eternal life. So, common grace, ipsimetngan, that whoever believe, Tila common na me saving grace sila pangan. Kadil initiate tari, soften up arch tari. But my falok na run. Kanikin mo so kung elak tari, elita tari la siya sila la kwen natal. Manilam nation, elita betari la siya iti sila la kwen natal. Tatikan me bakat falayak, bakat Broy, manurun kad, manasila nga yok tikip mana kayo. En makuluk archway, lang si yokman kan archway. Narata ko, akala ka fosingan. Pang expression silang katin. El demonstrate, taga na ka Emmanuel ka incarnation singa. Born of the Virgin Mary. El taga ina naman mwet siya. El initiate sa paimatlik. Na shaft na sinatal, Jesus Christ matlangon lash, el taka naman maitsi, inak fashela, someone na sin matnagay wafela la, kesben lang si, he left all his glory in heaven, taka naman mait servant si, taka isus le, enin mongo, enin enlan koso, enin katakatlan koso, in the manger, oil katsifen, El somne vin shakshine. Mi siya ke makuluklan fel. Na si besom falot na ke introduction si larja. Symbolic, surprise, simple siya. In the first century, maganya cross ngayon displayed notorious criminals. Wan makuluklan it suprip yakin. Display yakil. Mwet akketeyac, living by a king of the Jews, save yourself. You have to go through that. Makin long shit. Makin long shit. You have to become one of us as a sinner, but never sin. Pang initiative, pang intervene lan kat na si Kumo. El means of salvation siya. If you got some akwak like the Old Testament na I see amay tatari. Emmanuel. Takak fashiyak born of the Virgin Mary, suffer under Pontius Pilate. Akwak isalayak tatari kesmen lang si kaulan kat na si fell on the phone na. Wana John 3:16 na kalaming. Katsumbali oye masam from gunyak me. Uniqueness ko oye matagal ke Jesus Christ nge alle boss yo me makat kan from kun taga bena ke me son singa lager for son ongor akademia I'm the way, the truth and the life, no one comes to the Father except through me me mangin na phone na akademia oye may nagadinash kenge el taga in molikatle me
God by initiate mang in the phone na. Nga kum tika in Svenara in Kanigin Mol Lakom. Elena len intervene. Pange action in love. Love of action. Love in action. Makatil rela in kalam na sikum. Nakikat mata ke liye oye makatil ran sikum metalalifunya. It will drive me and you even by genuinely repent of our sin. Matakin Kanigin Mol's way. A point got in fashion faculty. Action to love one another. Action to love others. Regardless of their status, regardless of their well-being, and it'll have to go away me. I think like a responsibility loss as Christian, like a me, like I say, me, makunesh responsibility loss ma to go for single chin like a single luongan. But kawak siya clock, God fin long siya. Sifac look, and she read. But kawak siya clock, God elfin long siya God oinge, God en and pain long siya. God read APN. This is part of the deal as Christian. If in God in long siya God, nakalme. Ina din lang si siya. Definition siya ito kutari. Siya korin siya to 4-8. Command siya mayoki meda kadin lang siya matalan lar. Vertical relationship, horizontal relationship in full wapa Jesus Christ. Shan mo lang Jesus Christ. Akalam niya lang sila na siya. Nakikat kapasyang nake. Wala fosingal siya akalam niya. May kawak siya kulog. God elfin lang siya God oinge, God en na pain lang siya siya. So nar siya mwet na liye God. God fin lang siya, God el matayin God, lang sila lala, akketeyac in God. Siya na tagali, yok kina pay oye si mga kumina naskang. Siya na lang siya, ta yok na ke me, Masham from Kinyuk. Me, if you got some like a Rome, me, told you for singing like a single she are telling me that none is righteous. Not one. No one understands, no one seeks for God. All have turned aside together, they have become worthless. No one does good, not even one. Tasok ke ben long sisima utakang eltaka interfinin esta makuluk flash. This is love, not that we love God, but He loved us. Pagkakatayac niya. Natako na kaya forcingan. Kad akketeyac oye malugel from Subday ko siya. Nature lang may kulugo. Na. It's an absolute necessity. Taka kaya ipsimit ma from ganyan kaya malutut kaya Victoria. Lailin na lang intervene, makuluklan fail. Mun katikain siya ng muli katle. Nara kapash na kaya malutut kaya Mataria na kaya long siya mataka ngayon. Pangin lang siya ngayon. Siya nga kadin sum na kaya may kayak laling ngayon. May kayak siya ngayon. Palalain for siya ngayon. Nara kat sum fast penalment na kaya inakyok kaya malutut siya ngayon. Akala kaya for singal yung mga maritingin na. Tako akala na kaya Luke sapta singal foslong ulya. For singal siya nga si bakala kaya casing nito. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Implied task siya mangan. Tako kalim for singa na it's automatically na si kumatalad fo engagement ngonin God kay si kadena long sin na kadena ako kadena rona long sila sa men ngon man kat katita il refill na si la mesh ben section so in modi katla ke makuluk large na ke katita na when in kanigin sa mole la makuluk lan fella singa shan Jesus Christ mo na kada fact pa na sin Mwe ta inta kana ka akpoklan ka ta
Fingom ti kan ke akwa kan ka ko me mi she. Shalai la ke mangan ke sacrificial system shima ka trampram ke week lu masumla. We have to approach God ways. Na long shi singan ta ka impeded na ke shakshinata. Tana met Christian na kayo we need to love one another. Katinin na. Nakadin long siya met matake makuluk lalos. We need to love the sinners. When got sinners be. Katin muli got like been long silal. Now we need to be really have patience with others. Yoksube. Katolaw gat le samsam kin masing na akketeyac wo. If in one long siya, fos singali ko siya mga akalamye pianya. Akalmiyang long siya lak falyayak le inkot takot fak akpalay kiyak kelen inanan ko. Akot efa scholars may molar finfelo when a molan Christ. Lenin nanan ka bakit ntasanong kada siya nga somta chise silang met nanan ka siwa siyang somni kiyang anikin ko. Akot nukum na cross around our neck. Kat super siya naan ke living room lasha. Kat likiyan sup ke sto siya ukaya siya. Kamana pa siya katita na mekan men shakshin siya Pwede kat mol kun yeshi machisel taka ligefin shakshin long siya. Kat kain tuya matan kat alet tuin kananak la siya talakat fulfill long siya siya ke mol siya long siya. Na napay kating ito napay. Kating kalam napay ke mol kun responsibility sila siya pangan for singal sina ke singal yung makadakketeyac Wangan matsum na liye God. Jesus Christ magana paliye. Me kata iltaga me laman mwet ilita liye tar mangan. Life is glory iltaga shaman oyelan kat na sheshke me Genesis nega Revelation. Na ngon man kat malusin na inkat kay shit. Third person of ngon kat papa ngon inkat ma elpa ushe kalim she kating kalim ke kaslan God. If you got to na shuk in mol kunin akosten pang na kayo lay kes na siya ushe na pa kating tala mekan men lang siya. Ali kalim na ke me masim lang Kapag siyang intervene siya mataga kalim ke fos singal tolu na ke singali kos ko fos singal tolu singal akos kalim me. Katito na la kapag siyang nasingkad ay lasingkad mayin LS taringon lal na siya. Nakachipin na falok le pangat parallel siya. Falok na nag-iip siya met ke marit siya met sapta siya son sapta liyo fos siya nagawan ko siya source lan mold sa siya God papa God when God ngon God ngon pa ilyak na yung God kagat for laulia klalal fungi ke Jesus Christ ke makuluklar God siliaki promised land God past present future sin naman nanak manastar when nga pamta shisken level Jesus Christ is sitting at the right hand of God Father, interceding us when il righteously so when il takakatang ng kuluk, makuluk na kawa fellow ke misha molya klal, elesta pe misha sing. Ingin nakat akut na ke mol mapatpat siya, to kisin siya ka ba pay na pay kat wolo mol kun shakshin so ngayon siya. Shakshin so ngayon taka ala kalim. La long siya ba katashkya. Pachisel ta kaki yang. Katito na pala kat kapasyan na ke na singkad. Ay la singkad mayin elase tayo ngon lan na siya. Panganen siya ma kumato kali sampram lal kumay siyum lal son ngay lal taka na ke ala smosta lang siya ngin ala kawul in ala kalim na sin may
persecutia ke lutut ki in the first century church. Ka taga nasikom relevant sila taga pena pasikyak pena yana ala posla lutut ki mataga may na nas makataragat family mo initiative siya taga run kat me el on his own motivated el chivana el taga el manilang siya el initiate na before the beginning of creation mythic creation na leto ka mo la fel manil tatala wangin kene payas shwas fin fel when si fan nang magana natal pa shwas nakataka na foshingal agati atari fact pa na sin mwet niya la pacl sa pa mawen natal talan mwet lang ulan fel la pacl sa pa mawen natal talan mwet lang ulan fel son el witness eyewitness eliena pa misha molyak lan Jesus Christ wang matavong na kasim silaling el first and witness ke gospel sing akom reading in 2025 what ko masim lay ke first century toward the end of it el smosta latang wang na pa matavong na ke masim am reading kadena mo fin fact la ta chise el buen na tingka na mo lal kapasang na singkat akketeyac Pake means of salvation jimam for lauliak lalal fungi kapasang kesben ngon silia kingkom kesben lalal fungi lominel akat chivena etol lalal fungi kelang silan kat nashish kadel lang akatena mo cha matain molin lang she el matain kat akatel matain nel wana nga kalamye pianga nashin mat kristina tia kan kia payakat when ngon lalin kat ngai epen kat katin li alle distinguish in discern la pia met mol kun lang sing na posay meta ka sham ke main siom ngan ta evinte manikla na ke evinte online na ke action lo man then we need to really look at incorrect here wana kalamye ke pa main sian me ta ke in wiowos Tatial le sham o action apa teko alle yokligi managayo te alle som fat mga met Christian mo obedience me akosten nom na ke akoklan ka pa yo to yo emet alle yok magat kan sham kinta kada si back yok ke mga kada to sham kin kunokon ma siya aksha fila ip shafla jingen na ke fossingali kor akalam yang long sel akfalye yakle inko tagat fa akpalai ki yak kelenin nanan ko akode fa is kolar mayen mol lars fin fellow on when molan Christ Kajalle tu ko kelen nanan go Kesben kat mol kya waklan God Kesben mol chenge kat mol when a mol lan Christ kat ambassadorship si para bang Christina Christ like managawa katara ina Christ like inaron na ukay model si ma siya si laki yang lang siya palang siya na vingom shiba som kay kwaya som na ke siya korin singal tolu fasakos na kaya alikos if in wine lang siya katil wine God that's just the bottom line kung kwan tu yage me down rekunogan ka mema you can do all that. But if there's no love, katil din ang wigan.
Fingom goflan na sin mwet ke makuluklalo so. You don't have to love. Love singe el patient. El alle el ke watla mare kuluk na shi. Nara wo kadin daga alle kien shier kem ta ken wik singe. Kadin daga li kadin daga li makuno kon na ke mandi am da mwet na kuluk pange. Asia malia. Kadin li ta na mwet nge shiak le ke shben makuluk lalos. Ka shiak le mwet ka den sa mwet kat matal si pang. Taka shben lang si kaulan ka din na rela petar. Dan na manas na ke makuluk lan mwet nga. Ilan manas na si kom ke shben lang si kat. Now with that being said, kadin na kadin lang si mwet na kay wape. Why na ke chisi lang si kat. Esyang mo lal si fan. Inna na manas na ke makuluk lash. So mwet lash Kosrae. If in one lang si God, na one si ben mo ka oya makadashken. When if in got the lang si kat tinay ta kat. Na nimik kom sang mwet kikiyap. Mwet luti kikiyap ngan. In sham na. Liye action lalos ngan. Kang liki, nanapnas na silos, pro na silos. Kat na fon na akollah na ke flokman lem. Na long si singe pa ina thrive gospel singe. Because at the center of this gospel, palong silang kat na sin fell on the fon. Kat true malap ke, me pel na fall si ke mutawaek mutsingen daga from kun. Me sifan lap singen Christ mwe kisya Aknasnas. Christ mwe kisya Aknasnas. Kada sumnyal tikin tres kalan daga me ake oye maina nakko ki pel singen metike kaliyo inak yok ke me litut market daga likene ke pel singen. Na isam me nanak si maina kadine sam nga daga ke me stand up listen commentary natasha. Akala minga Michelin Christ na shares pamokle kat na ke mol in long she na shin mat na ke wasaya. Cashing is of mo Christ stayed for us, move us to a life of love for others. Epange mas makatata repeat throughout we keep text makat digi ke fosingaul me siya son sapta ko fosingaul. Now we outline mark that are ngan kat front load dia mas mainan akyok ke ngai finas mas makat mal kan na na usi lene ka to ko ngai usi pel ka din takat pena akyok ke we pena kuno kon mai ta ko ak fonila me melutut chenge. Now with that being said, na tasum taking stress kan nan ta ko awian na naklashke manake wo maina na awia kikeo akpaye aksi washila ka akyoki ne melitu cheke pelchinga kat kulo malap kaksakin ke pela tin treskal kumkulo malap ke patient lo malap nastigin kumalle mateng she kumten na sal ke yaranga wela na ispena pela kanikin na kulo malap tigin Ambegain kai polisi masi kadash kenge. kulo malap Kame onga yeke kum sum kalinga yeke nam tafula anaki mamproy kinan. Kastan gat pangete il som na ke kain foka koske medo singal tolua. Pien si mafuta singana yiku yaki. ko akyoki masingen akin long masingen Ake akale mila. Kastan gata el dagate tadi ki foksi mai kapke. El temana kadin da kain me kadin ismo kadita la passing ka fukama sie kasma kumrek makin ke Victoria la Mr. Liban ba sa lalkang na katfin epa nang som na sige kadin sal ka mulito da banga makaya polisi nge then asang ma phone si
si elia mga chamram kuni ba Gnosticism na Doidicism si mga chamram kuni. Kulong malap lang mo si Kaslungan nam na akketeyac. Mga adaptayt dige. Pailos ba ben sim silal John nge. Chamram kuni nagela nage concept si model fact mo. How can Jesus be fully God and fully man nge? Na pata ka nagimilitut ma katagayin akketeyac ngan. Skedi kel fully man nge. Skemot ka nage kung saan ke misya maulyak lala. Na el misya tukun lentolo el maulyak. Ta metik el misya elange heloi bawat patpati lama sa patani kasla maurik maginag el akademiyak na siyesla el kasensyak ana siya mwet mayen akeni matuastan vela patati fel el lepese makuluk na kewa lakom talik na atas met kuluk na kewa na inakademi na siyesla bel si fanain pepala ma akademiyak elange el mta kas fak mo papatamogin ka siya bel si fana me liki scriptural mo my God, why ye forsaken me? Pa langasin ka si Marik magune. If ako vastigia. Na mayen, sige mot ko, katin me na nakumlupu siya katala na singelik kiatari. Makuluklan fel, patati fel. Sam ke price ilal price, ne fio kakakla. Ama fio ekla siya. Inakalimila. Mission sila labangan. Nara, kaya kumda kayo nakatayangan, main siya wo siya nasik. Ne, katluti mo siya nga, katkilila few sa gasas, te pangan ma-purpose na siya. Finne mo siya fan na maule. Kita kalar ka ul may kortong kaya algos kay gas. Finne mo siya. Kat-accomplish mission lara, so umfaka kasing eh. Masing itimansin mat na kayo el te pafe si mam som nage pafe isna makum nang si kang ke pafe si kan papaya polo na ko misna force my me fall nage narrative flow man na ra kem ram ke salal kang singan ale lal shram silal nge mayen el shram kun nage main team line nge ta ke makuluk sin al mato ke matwa silal nge ever si silang lang se sincere. The family of God, pa el main, sige lang se sincere. Liaten pain nanak ke magatia. Samsam ke mapay masata. Na assurance sila metiwe iwe sila kumwe. Pataka si makum taga ikesta kim tawakin Mwe Read singe. Na hensi mahan si kepe mga le me. Adam en insomnie na kaya pa. Kaya loang na kaya, ars kileta sila yung pelon course, sham kun na kaya, mga lang sila pa loang ki composition. Ars pelon course siya pa, sham kun na kaya, me, urik mga kasi, talik siya ka, talik kulon atik. Why has it been in the scripture, with matter, if I get adult and my children, if my children bakas ngena urek magunyak na bangin si mga sige nga nalina loang na kela compassion lal na si Israel sek na liki mo katalik natal nga so nali atal sin simle then afak mo adult listen to me vak matalik kulo na dik masingan such as close affection and connection between the writer and the original audience now writers yan ba John siya ba kumakkalimilas mo sabi na cospelan na credentials lalan ba makkalimila the incarnation siya nga Eli alright kan samon todo lalabangan narang asamang kundake ngavine somdake ason sukulal na shuesing getsi el samo sistema for fashion galim
fashion galem. Na ada ria yon sungo tok dengan aklen met wias patrange. Dengan aulia le met wiak ngain fak lapan kaksak kelas singkat game. Kep lapan pakanek silong me kumli. Kep na Henry school. Umpa na invakulon siya. Umal kasi yan na pa. Allah sungo mo itlas ko sange pe if ina invakulon siyum. Launching card machine. Kaksakin card nga. Nga titagayin me. Nga titagayin kulansap. Nga titagayin few like matter. Nga spelling invakulon malap na siya. This thing is not about views. This is about people's life. Mula siya na mirror siya. Pelsi fukoy ko mirror siya. Kung di ka flokon na meta. Ilan na kalas siya. Kung di ka. Nara, kat magay fun na. Kat papatumarin ka siya. Magay fun na. Kan flokon ka tayo nagay originality siya. Nagay new life. Ipsimit mang samsam ko yun eh. Nara, in fact na po ila. Kung saan nagay patient. Kat papel. Kinga mga sika. Kung nga siya mga sal ka nga na raw. Nga kilong siya, nga kilang saplak me kalyawi. Nga kaile. Nga pa kumul siya nga misya. Nara ki nga taga wi kom in fact kospel siya nga wi matwiyash nga. Nga tita na in, takam taan siya nga sam-sam mo. Nga nga taliyem akum tangkin, machiyasil tangkin, kita liki Israel at a parentness ki an Israel. Nakot, parentness missing ke kat falela me malisrong tanan fetching Solomon mo vanity is vanity. Vanity is vanity. Vanity is vanity. Kadinan chulela priority lasha shukmet tokshalan ka da maswaslan. Na alana kada ukakat ke o yang allang sinapay sim sila John nga when missing bana kumakalimingan. Samram ke me sapta ako singen kadin alana sige kadin reject false teacher nara paneng convince lagin kain dari aksafira lutiluman skingat na lima ko me miss the point gang and wait a minute hey go and do what you have to do go and do what you have to do masinga manasin elos ma insia ako lang nage inorala transformation singe Kulot itin. Masing manasin mat na kewa. Umne na naklom ngayon. Pausin na kaya taga mantini ka siya tis na kaya siya. Umay kumkain akketeyakin na pa yewo. Na. Masin na. Kulo man lang. Kung pinmot ka nagkakamsom na kaya alumet. Une ka so rekle. Ausin na palimit ito ka kaya alumeta. So as a tawi. Na kung nagkalapa ka kospel may tais tifuki. Inga no kala ke mula. Look at that. And if katakta sininan sumnutnut, Kosrae la pacl Koske internship lala, practicum another 4 years. Takta me batle solching tiging asolching me Hey. Wange. Uminan som igilyak la kum na ke siya solching. Amne bape na ke Kum so manan kalyak le ko. Na kum ta ke masapla. Na kim ta kan ke masing kum so silan katse. Kum inina man kan lama flesh lang siya. Inina kum fast ke mama akwa ki. Padel vak den da vak. Ja tolu chijel tolla. Ja tolu na tolu tafel tolla na ron disciple siya. Ti pape na ngan matal siya Ma matal yagin ke 4 years of college siya Kung Filipe ke sinal football mga, it takes 4 to 5 years to build a championship. Sige nga tali mo si Matfana. Siya na San Antonio yun na. Nagkamugupala siya na. One mo sa map, siya na. Talik friends siya. Ow. Kung San Antonio. Very successful franchise. Coach lowos nga nilta kikatpe. Ale, okay, very po siya din nakalungay, patigin parang alang siya. Bet na, kalal fumiyak siya. Ele, pape na, ensi malsom na wenge siya, Johnny somne Patmos. Ngamon bel siya, asalo tolvo ko, ungul, small sector of churches in Bulan bel siya. Talamat pa pagkalim tawe, siya milala na main karangan yak, fin lutila siya te magi pacl
might as well back it. Kulo. Might as well as back it. I mean, me all al na pay. Wangin makatufe. Inan kastan gat pakatufe. Nara, ang we kami nak pain metlas nge, Angeli kena afin jakin fay faklaga kulo kita kan di mga Christo Shopper. And thank you, Gangan. thank you bang and umli me fin ko malum thank you mas long per sem kail de tula she's the wind beneath the wing kada liki sin paps ko ang ke maskel power la costa ka iningan inkan rela ministry losan in Fukuoka tawa ke Jerusalem basum na kelali gulo malap ke tagaluman damdailen ngalong mga tigin. mo tinga at hey I have nothing to do mana ke some glory honor some na sin God praise God me Praise Katilo. katakan tanga kulokin la elda kain me akademi nga me akademi sindan ke kala tron no mo ba ke rek malom ministry lo marske me food court or ministry lo marske me cash hospitality ke iplan met paftoto la ke me si mane hospital ke airport mangan kain kum som no yan nanganakilin pa mo chiwias nge Preston kal mo ni ke Sentex pa ngayon Syntax. Well, malap ko may ocean roll spell na sa. Met aru ke kulansap pangan. Aw. Tingin ni salpe tamas pange. Akanakilin. Amen. Inalin na touch kil di si loma. Nakatakilin. Altamlin Norsan na yun. Norsan. Kulo manlap ke aslom. God bless kita kawan. Aw. Namdal Lucy. Valencia. Asa DSA. Ka Tisa. Fingatapong lakal aksyosyale. Ranger Jack, my brother in Utah. Ranger Jack. Pangan sol siya na pa iya. Kuna pa siya bang glamala pe. Damdal Ruth Charlie, the duo. Damdal Ringston na ina. Esortan pa. Rostan, okay, Rostan bange. Damdal Srui Simmer. Broccoli Nathaniel. Broccoli Nathaniel. Yeah. Damdal Kimie Cherson Luke. Ngumasyang damdal Chepe Ruti. Nagin niya patakay mit siyang kaksakin ke kumdakas project message siyang kaya nakilan ko was kaya usi unso kong usi nong lama kama makilan petali kuyas kiyang damdal lipuan unso kong in officers ma akpashilalan dan matayan aki week nga aki tanti ako ni kaya okay alula damdal freng Sige nila ko uskain long. Tamil friggin lalo in Itawi Ay mga
kaksakin gat ke met wiashma kosakilingan pangan officers lan matan financial ngema orala event na yoksi geset tema ranin sien metlas nge inaklen nemata kiasnge. Long sila dahil aklin na mata kiyaskan Oh, tawag you siya. have to. Escort lang ni Meta. You have mga vakamen pela alle mangusla me en kispel metlas nge vastigi gat nge na engan lalos arailos taka tafula alulal amlel frank alukay kaya apos mga kayo waki iplak kaya nagflok na malututa dito finsha ka kadepray kun kadinda ka ki message sing luonge siapa makuluklas shikat na liki kat lamistilipan na taka inakketeyac ki ay salam ngalia na fassi na ki algo saan ki kasalan kat inapan na sikki men naksing kaila ki kinit kat Christ si Peter lowos ngalian kalangodit kosh nara me kikat falin saflang katakilin ko uskewa na Mr. Liban metigadak safia pange kan men vaksila ke onsukonge na ke sham si maena na me long si kalem ki magataske na banangara ngausi onsukonge zanga wen naklara nakat ungata de kali ke saflaia malan ne shusingechi yakeksel namlazan
Subday vakulo na sin mwet on duonge sian yen forsenge. De misteri ban nga kenaw si unsukay some of the tisha loma. Kalim se esikya. Gumne lan inşiyalar ki onlar yani lan sang lan matong ki bang lan di Elde amdana on şaya lengan ki edalik tutut pa palsipe. aw Ara apalikin partnership edega lan ilklik pa polisi nara me paano kung bakit kung kain akilen na nakpailan mo ito naki trait ladala naki ma elosaskea nara nga si unsuko in kain kasigat pela pagkatran siya flyer kikasalan kat nga shoot na siya minak siya na fa me nga kali ki tigin kumkulo naman la makaksakin gat ngan uy kumtaga kadalle mutlas ko sa tigin tres ka rala lem singe from kun ke malim tari ka week told you masum la el tanga execute magana el mo wan madasano men pange mas main na inak fashiak pel na kay wake oyama kat aske musing forsyak pella ka fulan pella kaslan gadin ndaka ngalengan ngan we me oya shima taka igatan jel tikin treskal mat kulansap we spetikin mekid well as damnal shirlebe elosingen aske oya penalan god ma eno na fashiak ara mga alengan kin ngan taka wiowos met Kosrae na gayo kadin alle loin na akollah shima eno gad nashken inash long shin god inash ngan gadin god kadin na akollah lam jilashngan fur sano floklan lem kat kulo kaksakin gat ke man na kayo ma taga shunkat na ke pelchinga kat engan kat nda ke misle kat sano floklan lem while we doing that kat inagadin persevere do na ke remain as Christian faka kaslan God sano walela lan God nga wang na pa matafong leke Bible personon akalem mi kadin de filia la lavin laske aquaklan maito kadin filia la lavin lasha ke Jesus Christ kat magain amasingen we akketeyac kewa ke infashili klasha in one atigin treskal lakalamye in oil lang silang gat kataka glituden tagal noin na ke mo kuno kon lu na ke sina ke Monday sina ke Tuesday agat fashion bit gulo malap gartloman I outlamet kulansap basking in fact God bless you as man and kumashwan gulo malap tigin gulo malap avon not pelo na sium tari na ke inche misla inche patient lom na sikin bel na gayo gulo malap ay namalap kaya kali at kanila siya okay Sing it. Jesus Christ, and Easter singkat baba, siya man mata, mata wiowos, para wiowos, ako si wiowos.